endure character na. Marriage is to be enjoyed, but not to be endured. Yes. Marriage is to be enjoyed, but not to be endured. Me pacho awade owe e wo se e de anidie ba. Na nya ya wo ne atete na wo sa awade de ba. Na me yesu jani me bre. Na me sa kwade abra be di ya de no so de na ka eno so ni hwe he. Anopen ko a me ni udi ni se hwe wo partner ni ye why. Mesraw eduru bre bi na hu no se waboto akrokro no wate. Nya bre ma wo yire no. Utimi pia bonten ne nkofo seresere beduru fie no wamu na. Eno so ani hwe hene. Minim de wo kana mate pa asem na bra wo kan na mate waye wade bia mana ya wo ya enne yi ane ne nsovo sa wo proba ne tena de a de wo se waye a ehawo no eno nti waye wo ho style bi na wo ne na moba ne so no de be ma no so aye ehawo a eno nti waye wo ho style bi a wo ne na ne so no me pa chawo enne ya me ne wo kasa yi a. Sit the man down. Sit the woman down. Mon solve matters what? Na mama nijie bi mra fie ho. Sister, edu time ya what me a study hu bra no color bi a ope. Say wa woni me color bi a ope. Unexpectedly no ho. Me pa cho to atade bi fa surprise na what? Bra, me nim sa wo ba kon homa da bia. But sika na ya na nsu. Out of akon homa na wo bono. Me pacho eduru time bi na kakra ba wo ho a sheda fa sika bi ma wo yire se me dofo we de fa to ho ankasa e bi kura nye sika doso e tra oba no say you care about her ye support ye ho. Take very good care of your spouse. Odofo no hwe ne yie obi ansi ni dada mu biem e wo be ma bi o free ne nsa. Sano obema bi so ensi ni dada mu biem e wo ba bi o free ne nsa. Wonim ba se bre ya woni na mu abo wa brabo hwe ye obi o ho a na nka wo da form team. It took the support of obabi and they do do this far and then they also when you be ho e ma sem na de hana dwene bra sesa wadwena no pay na show yire ni yie utimi hia obi ne yire kwa sore be ma wa hye suit kama umpabwa kama hwe yire atade ye hye no hwe obi yire tiri ho anopa yi wonne de kwa sore once wo yire tiri ho enyenti no usi aso dem kwa so a onantie se janija wo yire janija yire wo mu gina kwa ho faka no ese wo ba na da ne kakaya wo bekim wo gina ho na wo ba gina ha because ono wo ba na oni ni gina ho na boni nti no no ahwe ne ho a otimi say yes obayi die obi bisa ne say ne wo de ne yira da ne abetwa yire no wo yire wo wasi ne yiri ni be ma be ne hwe ne yiri yi a wo de ne yire be da ne abetwa yire e die na efese wo no wo yire nam ne abuza say oh this my wife. Baby, come and greet my friend. Nenka menya my wife. Na me share doctor setadu. Na wo de na tia. Na me de na tia doctor setam. So doc, meet my wife. I no kura utimi so yere ne sana de. Me no so na sa. Se won. Wo ho anope wo hwe me, wo ho wani mguase. Wo na fofo kura pe wo ye obi mu ho aye ne o manante. Ne yire kura yi unhu ne yire da. Utimi shia ne yire kura. Utimi turu so de kira wo da. Ne yire wama oba na bo abere wamono. What me am obi baba abere wamono. Abere wamono a chese. Oba na emu no chese wo pese oba na ka no so no. De waye no no de ni kofie kura ye nyi no. Na wo ba je no nya sa na no te. Na busa say. Na wo per housemaid bi. Ze de obetimi akofere. Aha sister na wo de na betena wo fie ho na wo intimidate ni sa no. Unim say obi kunu ka obi kunu etene obi yire so wote ni kunu ka ben pepe wo pe ba bia wura ni ye machine se hwim ni kunu enye ne mampo ni kunu
ɔte sɛ ne kuna ba fie sake mu a na ho adane me bi ye no che se ho e prison se den o awale enti me busa o okwaware wo ba ne se wo be intimidate na ba makatachi etimi di wo ba tem yo ba basia na ne kra afiri ne ho sokɔ enti me pa cho na wo pro bi adidi na tem nti na wo kɔfa sister na betena afie hɔ na wo be ye wo ba basia etimi to be ma ho sene kwasea ka chansa ye sew kwasea na wo prento so minister ho de enko ho na tie mani bi nso ye memma no wiase ade ya wo wiase pa ne se oba be wale adidi ni kunatem no amma bi aka na ase na ade ya na ye me ya ne se be ma edi oba atem obedi be ma atem edura na jonso na mo san na mo se da eti enye moni wu is it why na sabio enye moni wu di wo ka tell me say magimi na edura na dwo opesa me ne wo da no unti wunye gimifo look at this anopen kuma me de bro me say take very good care of your spouse yeah wo de enhwe wo partner ne yie obi be ji ne bi bi ji na woni kapre wonsusu hwe wo partner yie wono mo ofiri wo nsa wan hwe ya wonya bibie mu obi o ha bi esika wo nsam ene nkogora brimkura na wo be pese but unya na sa diano pe me be catch na ba bia na me emphasize ye ma yipa ne se me se wotimi akotwempena e de gonorrhea abaye wo yire sister wotimi afa ukuna chi ya de infections abaye no abaye ukuna enye wani wo unya guy kura uhu obi ne obi entema wade a na ye ofe na unim se submission wo ma enema menka se bi nkire mema me pa che wo pese wo ba bre ne ho ase ma ye se biblical oba bre ne ho ase na be ma do me pa che wo se wo read scripture ne yie pa enye wholesale se chinchina just wo ba bre ne ho ase ansa na wo wado no respect is reciprocal about you do time be me say do the unusual also brafom bi ebe wo ba na ba fom ade bia wo nan fofo feel say brad ye wagimi o me patcho nyansani nwade o David kasa bi o mo kan say kwasea na wade no interpretation ya no munye ne yie eye no kore kwasea na wade na sabia buru sabia nyado se nye jimi ni kwasea sam a ko bi bate ho otini papa fie wo so kwa akogina ba behwe no senye jimi ni 7 kwase asem a ka brantie bia wonim ne ho so hwe etene maame nchen misbehave no wo ababa wa no na wo se wo betumi amanage no wonya kwase asem na kwabrane wo no wo yire din kun kakra na no pai di watem kakra wa mo bi ate obani ono nko adi watem de kwase na ode ma na nka ye ba akopɛ o baro frɛ ne maame bɔ na mane na ayetu wo bɔ ne papa mane no ayetre wasa kwa ka kyerɛ wo maame aye 4 enti kwase ba akɔ ye de ma wo no they say aye be 7 because wo sɔfo ate wo sɔfo maame nso ate asɔre pani ate we ate they say wo kwase no aye be 15 ni nyina nso ye kwase akoro ya ni nyina kwase ba akopɛ enti yemfa maturity yemfa nyini adwene mu nyini ene ye partners entena me say enne take good care of your partner. If I tell sister na me nka say atemdidie na odidi wo no ye wholesale ya de papa wo be out of abufuo wantimi an control no ho nya bibia na wo de eto abonten sa say sa asem na wo kan ye nti no wo ma na nya tamfo e wo afie on say ukoye wo na ka bom hwe style wo yi wo on say mo ntema ye kama but say wo ma meta wo yire because of ensema wo communicate kire no take very good care of your spouse and then come on me the bread wo no minim say out to am kan be sima be me no na the great fan team na me kwa homa no so nkomo no me de pa take good care of your spouse say ye wo mpna say ye hwan say ye den me pacho hweniye ni obi ho free won sa wonya ne sesu biem me say sisi aye ka sei
obi etia wade ase ne ex husband bia ono anya ne niema yima nipa ko ne free ne nsa no on se be ma na on etia on da korampo no sa kwa no ho efense emfuni na utwa nsa na wa reach orgasm no so de ehu ye kan okra kire wo etimirofo ye nhwe ne ma bi yi take good care of your spouse hwe wodofo no ye wate di nyame de ama wo no se wo ye na enye ya na se wo hwe na wontimi ntena ho a jana hokọ move anopa de me kasi so ye obi wo ha wo ye de betim bia no wa he no ho se odo be kọ bonsam jam na obe mo ahwere wo nkwa entena sa boni aye nipa no ho obe kọ won susu a waye wo ho kyenkyene a wo ma wo bi ntimi nhwe wo yi jai sade no na wo yire ni nhwe wo yi na wo jai wo suban tantan no a nko oba no ye lovely wo suban kankan no se wo jai anka wo kunu ye lovely. Take good care of your partner. How to do am mentie o sima ba mi no na ye nkwa homa no so minister mame se ade bi oho ekura wo na wo ahu suhwe ne free won sa wo de ekogina Atwea Mountains o na asofo a wo Ghana nyame nsa wo mso nyina la mfa wo nsa nguso ekwa unye biem to top it all my pia un free be pon so emehwe form unye biem my mfa unu anonte oye ankore mu ma unye biem ma pop mfa wo hye ne botom unya ma yesu na akura nsansane ono nyame a wo boy ho ba nim sa ade no nya de obe ya ma wonye ma because when you answer the wa e be hwere yentimi appreciate ye ho me ka se de bia ye mani papa nkata ne bonus be ma na woni ne te no o de na de ma nya yi kakra awo ko nim be ma na wo de ne te no bi ensem mu eduru mra bi na wo hyew zie na mutimi bo wa konhoma se na niema mu asaya emma wo bia wo twa mo ho ahie bia hu se de wo kunu de wo irresponsible se de wo kunu de won hu se wale no eda wo wale no obi afa ho man se okon na I believe say wo free mo frase enyina beduru ba bia wadu what word be say yes from to wada lumba ka se bi say de bia ni ho a de bia ye bronya bere dabi de bia ni ho a de bia ye bronya bere na wo ba wo ne ukuru to wo kuru ho a kire ni nti wotimi di wo kunu atem saa asema ya wo me de to de bia ya ne asema mo bo ena na wo maame no kura wo nsa ni sika ena wo maame be yie ena wo maame ho ahwani ena wo maame ho ahwani obedidi ni kunu atem saa kodidi na se atem di ade a di anya wotimi fa buo ma wo kunu na obi gina bonten na da ona no betie wo kunu no wo be kwa akoka bia na die ne hawo se wo betimi ase wo kunu kwase a die ne be ma oba waka kire be ma wati sika be yo ho ade eda wo so ene wo dra on top of all wasa mauma bra bi ka asem bi wase asema ne yiri ka kire na ama wan pa ne yiri asem biem ema ne yiri wone ne yiri jan se ne yiri ka kire se wo me no tsena ide no waye ama me sansem no oba ne ka kire no no wan pa ne yiri asem biem no kasa no biem wone ne jai na oba ne ka kire se wo me no tsena ide no waye ama me na ne ref se nkwara me nsa di nechi wonye hwema wone wa wo ma me nsa onye hwema ono wo be ka kire ne se die no no tsena waye ama nipa nyina ne kwa wade etimi nyaba sebe atopa bia na bibi timi firi mu ba so wone wa wo hwe ne ma be ka kire se me no tsena ide no waye ama me wo se nkwara me nsa di wachi me nya bibi ama na wo ba de bye wo ba wo de bye eto de bi e ma ya ye nto ye bo ase de be ma betimi aye oba betimi aye de be ma betimi aye oba betimi aye na oba de me ma betimi aye betimi aye ya ye nkwanyim obi ya ye nkwanyim obi ana junso de mo nso a ya munyina ho straight si ya anu du ye nse dross ye betimi ado so ende ye nse dross ye betimi ado so ere bi se wo shatade a na junso de wa ya munyina straight nyunso ye nse dross de betimi agina straight ade ntina nje se mo nse dross nse dross de ene se enye de be ma betimi eto ya na ye mi o he ni wonyema bebira
to the be a wale no kra minister me hu bi say kra ya na wale na me time ya na ye me time say e be waste your time akọ wale eti mitimi bu sam say what happened for you making the bride ye den ne die wo mo tu wo mo ho sa ye wi nko we ya me bebu sa say die parent na ma say divorce e koso sa so won me dia wo ba die say no matter what the wo kunu be bia minister emie wano eni wo kunu atamo da wo ba minim say me wo me ma nti ade a say me ti he me atwa me ho hye na me baba akufie na me ti sa wo yere to me so betwu na bibi tare wasum sei and sankora na mebusa say de na wo kunu ye o ade a eye dia ya waka ye dia ma me nchia me ankasa ma me amesa oni ni adazo ose eye dia anopa mi ankasa me papa Apostle Lawrence Amuakon wo hwe me e wo UK papa nyankopon Israel sanso na menua Godwin enso hwe me e wo Godwin so Canada, is it Canada or US ono so hwe me e wo honomo wa wo hwe bia no nyankopon Israel the great ochem so wa ha enkomo ye ntimi ni wa bra won fa ne nte ho mba me se hwe wo eze ye mpana wade nyina ho aha nti wo kan chiva no wo yire no wukunu no hwe ni yie kwabra ne atimi akotwe mpana de gondo abeye na yire HIV bi ekun obi no ni kunu ne kofa bre no HIV bi ekun obi no oba bi na kofa bre ni kunu hwe wo partner ni yie enkomo ayidi no the great ochem mamintio nim say ka say hwe wo partner ni ya ye be ma sede se wo hwe oba no yeah enso so entisa o a man be so betimi ahwe omo so so that's right amana koso but nwa de kurunti a de bia omo sumagu mema so na kamo bibiri kafa a man side but nam say pese e balance e wa kan do na fa you do the second part na no mama kwan now they are mom back to back I had we the second for no you try left wa kan do na fa e ma no ya na in fact nyamenim ne kure na hadwen e hadwen pa but wa kan do na to them me come man side yenso so ya so di kakra wo so ye wo fa oba no a e wo se utimi hwe no yeah so wo bi nko ade a esepse bi ni ho so wo bi dia ya wasede wa anya eno ko ye no me eda wanim emple bebere bo hu se ne yire ontimi nhwe no onkrokro no onye de wo so ye ma no so hu ne kanchema bi a sire obesi ne nani age asresre ko di ne kanchena aduane enema bebre na mema etimi ye ya na udwene ho awonti ase utimi ko yi on pana style na o yire de on fast style ne ma no ne ma school fees egu enso so oba ne busa ne kanchema ne busa ne bibia na odiem dika udwene ho awonti ase obaka se ayi na duru obi on so anya duru bia suban boni bi on so afiri ne fia ode ba sa na busua ne nyina ate enti ene ma bebrebe na ekoso we ne de ye kasa ye kan topic kesi a kyerese yentimi enya ejise transi bobom na awurade na ngasa ba na ha be boy mema nje sa de nyame anim ne kreni unhu ade krunti a oda na yire wasori fi ne yire ho pe nso so woto nani ana oba bi ko ne nani kyese udwire ho awonte ase ani ti ani yemfa nko tieto yetiko so so dia ene this is table space o madam fubi unim ohun so oba ne base ya na ono adikai atene nani watene sebe ya yanka se oba ne twa wunti na ebi o watene nani nti oba ne twa mu wie dia na tese nani da so da hodada odine wa wunti ase dise nyame na ba se de esi ko ne de but opon we ne nyina nya nipa nyina na timi yesa nya mema ne nyina de ono astrenyi ne hu se odi nyame asem ye adwuma na odi be ye adwuma de o se wonya na wonye just obi ha dodo na bonefo na boyura wo mu a but we nyina me se nyame be mu a bibia betimi akokama right abuja the great ochem na otening kana ne nkomo aye di ni say take good care of your spouse take good care of your spouse take good no crime very crass take very good care of your spouse okunu no o yire no man krokro no me say do the unusual
Any obana na bema nentena to the level say wadamfo bi kura beka say bread ye wagimi no kura wagimi because kwasea na wade say wonye kwasea na wonyimi ya but wontimi nwade o nyansani nwade o ndi kasa ye friend say kwasea na wade no say wonte ase a enne me kyerɛkyerɛ wase e wo say wotimi epagya wa wade no so wa wade no to the level say your tinchen be feel say wagimi eno wo de kwasea na epanyi nche eno na kyerɛ say wa qualify o say ye hwedi asetena no oba na tie na no na ye ka ayi emema omusi pant ne ayi eho asem ye obema bi wote one yire te compound house wono na sori ahomache pra wot bema nitimi sori ahomache pra o say I be enye ne bonnet so a me anam so oba ne na I want to do the unusual and I will see compound house or say wagimi oh or the score points enti say until say our DNA na relationship na o team no e bedru say obeka say wagimi no patwa wonru baabia ade bi oba no de ye wo pa na obi anu say nka bo na sum wo ba ye wa sa akora no na koma ton yem no de wo pesa wo ka kire no wa ka kire no take very good care of your spouse yen kwa homa no so 0551931931 0548931931 she wo yire no ene ukunu no eyie Mr. Kelvin aba omeboa me ohanum kakra ana se pk wa around omeboa me 0551931931 0548931931 take good care of your spouse. Take good care of your spouse. 0551931931 0548931931. Hello? Hello? Okay. Hello? Right, Mr. Mumashe ayinma kakra 0551931931 0548931931 0551931931 0548 Hello? Right. 0551931931 0548931931. Hello? Hello, Bacho Dini baby I can free. Maybe Charles what I will Papa Charles, mammy to you. Who's there? You want more baby to one more. Oh, the star but also it's still baby already sitting back. Not the house. The house. Sawa. Mate, ba mi susu say akrokro de okrokro yira nya de obefa so. Let's change a certain narrative. Tete niema bi na ye de ewade no yensesa niema kakra. Ene niema bi asesa o. First no na feel say be man go na bo akon and they were shared responsibility. It before I will betimi ama oba support wholeheartedly no so what there was say me say be ma bi sika wo kope no as bisia e wo bank no unnim but da wo yira council but the name say won fa na asem nya asem ti no won fa support wo kan we program in December kakra me ba cha wo so I mean you concerning the UK in fact the only insurance person but most people, my worry, minimum share our by a more of spirituality. Number two, the base our minimum share our ministry. Yeah. Our school. So the most people want to
go by the marriage concept. We now can say, and most of them they don't have the spirit of God in them. It is a marriage in about to have success. Taking good care of your wife, your husband, then you must have the spirit of God in you. Because of the spirit of God is not in marriage. That is why many marriages are divorcing. Right. Medawasipi 0551931931 0548931931. Hello, Midofu Beni. Madam Medostoria, I'm afraid you want to talk. Let me do we are them. Communicate them of the problem. The Casa is usually that. You can locate you, my father, in the Nyamishraupi. Take good care of your spouse. Hello? 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 Good morning, Pacho. Dini baby kasa free. Pacho, me doing the Nana usu kasa free. Pacho kasa free the kwai. Asante be kwai. Pacho ai. Okay. Eya na wachi asamfo aduamfo ni bujarian kasa fo ama me why? La chi o mbete. O fe da mani che na mi se wale. Afi na me ware. I'm sure you can say, "What can I say? We are really serious. We the water you are. And you should never be a war. Tell you, I'm to I'm not be the assessor. And then be the assessor. And we are not a program quiet. Because program now we are maybe a Casa from Sylvia. What will be our kind of program? Kami yini free so. Medase pi. Obia wona dwenkyere. Mimi nkomo amidi no. Sedi sitie no ne gieden. But ye kan okra kire nipa. Menye sure se obi okọ Roman. Wo fada na ogina wonim kyerɛkyerɛ wo no ɔwɔyere. Nanso nyame de awade hu nyansa adom no. Wenum ni mema no a omote awade ase a onye na dwen se obesesa. Enti se wutie mi a meka kire wo se bibi nti na ama se de mo hya ase no enkosa ade kro no ene wo yire ntina sensiesie. Me do ase pi. Ai afi me wade. Hello. Minister IBJ. Papa bibi aboko de. We SK Bolas. And now I come in a minute. That's right. I was of coffee cream. Nice one. I want to be minister man of very. Every day, anytime, all person afatao. What are they no afatao? What say they no afatao? We hear people so afatao. And now come on so ama in so ayete. Ọba the first na me shira bo ona me ka me ma me wo titi so ayo so o me che ni me na start ye na no ato no me mo tun ka tra wa ma ko na ye de ta 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 me kan ka san ko mo mo di o ebi awale mo ko o e wo abushemu e wo aso de mo e wo mantamu e wo sukuu mu e wo ba bia me ni ba bi wo a when na ye ye se ba ma spiritual dem o ba ma ye ya
ọba tuntun tó di ẹma bẹẹma no eyi yẹn yẹ hɔ na awari a obuo ẹti ahyẹ no mu no ẹni tiwọn biara no ayẹ hɔ ẹyẹ kọ no ẹma mo hɔ ẹma mo obuo ama mo hɔ na bẹbi akasakasa ẹbufuo mẹsùn ase ẹba mo kyẹn a de bia no wọn bẹ kẹsẹ bẹnfuo ẹkyerẹkyerẹ mu ẹwọ awadeɛ mu ekyia no no pɛ yi asɛm a yɛde abɛn no ɛyɛ asɛnkɛseɛ a ɛsi ɛfa ne yɛde sɛ ho atwe ne yɛde wɔle abusua yɛde wɔle awaleɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya awale bi kyɛ pa yɛbɛnya ɛfutupa ɛtumi ɛfirim onyame hyɛ ho wɔn ka ho wɔn mu ahoɔden a ɛnkɔ wɔm ne kyɛ bia no kɛ soso sɛ mfɛ kyɛ yɛn na mɛmfa me na maka kyerɛ sɛ maafo asɛ me sɔfo maafo asɛ me ɛda maafo asɛ me yɛ bɛkyɛm ɛsiane sɛ wo sɛ ma wo twɛn no ɛnoa na asɔfo no bi no ɛte asɔdeɛ no ɛka abigye woni a wɔtete ɛne king george ɛne mpanifoɔ no yɛda mo ase wei ɛyɛ ɛfke pola nyame ɛne nyame ne hena mpa obi sɛ bi jengware wonim yawade yɛgu agu a yɛde tia yawade yɛgu ɛde nam wiase no hello 0551931931 048 hello pacho didi baby a okasa free Mami, eni ka fashion asɛ mampem. Hey, mami vero na ho te say. Nyanko pa do minister. Minister pa cho de opike call na yesle no. Ye bia ne ye wura mu a yesle no. Eya won fa no mfa ye nto na unse wo line na si ka sisi. Nti so na wura sa yesle no. On fire nto. Mate. Minister, nyanko po nsira wate. Nyame nsira won so. Me tu woni wa pamfo nyina me se nyame na yi ba asase so. Se sen yo ye di mu ho a ye nti ase. Award ne sanke ye me ka me be ni ka fa sen ka sa blame bi ka ho. Nyanko po nsira mo wate. Nyame nsira wo. Minister woni nsa me de ne da yo. Sa ensemi a wo bobo si na be ma woni be ma te. On chaneli kwa no di ahwew na oba wobisa se wo kula tesen anase wobisa se me se ziba akukula ni be na bi mu oni se ye tatale onye romantic wo ho o me se be na bi wo woni mi je woni safia so kula na me yire wansi di kula se won fa nkoto eyi enku kula nchimiti oni ye Minister, me ma wale nkumi o mejane. Enti mi de dia me ka cho mo se, me ka cho mo be me se, e ma wale enku, na ma wale kuwa. O ba ko tu nyame e wo soro ho. Awade nsira mo pa, nyame nya mo kese pa sa no pei. Mama ye futu na ye di bia tu e kotogim. Me ya na mi bie radio no me se papa just so bla. E ti asem na mbi ni ti ho. Nyankopo nsira. Yada sepa nyamisra won so na wo sode a won hwe wo yire di sika support wo mpna ne e betra tv so ka ho ya sama wo se me nware ntima me nkasa asam na nkyira wo ana the great beka jo say wo pa kyere sai enti twene anim da ho ye nkobo nchen na ene awade na Ghana for mama me nya bi nware na nyame ye madom na metimi wade a ene messages am de be krom ha na de Ghana kasa wanya bi awie kasa asem ya ma wanya bi nwale na wanya bi awie ama invest wow enti mesrewo eye me yase abrante ne kasa me yi ne free so but na wo say me yi ne free so na woni ba bi kasa ko ne nkomo na ye personal attack tina ma me yi ne free na za mo ni din but one no wife problem on no wife problem yeah ka asem ni general it ultimate me attack obi say ko wale bra right yeah go on hello yes sir but odi baby a kasa free okay, Papa, I'm in here one pay. Oh, hello? Officer. Hello?
Hello? Okay. Hello? Hello? Right. Line is one B. Hello? Hello? Zero 551-931-931 0548-931-931. And then we say, take good care of your spouse. Shall we know? Hello? Hello? Okay. Hello? Right. Yemfa ofreju medie no ensi na pike mo hwe ayama yebesa ba bedi nkomo foforo aha na ye nkomo no me pese mi hu na de kronti a awade guo ni awade gyaye ekoso sa no ma no de na mema no de yem nti a mo no mu gyeja awade no sa no ene mo nkan kire ye ko doctor set du go ba enkomo ya ba bedi no azuka me wo video bi wo so ansa na ye be ko doctor set du ho no abrante bi ayade bi na abusia bra Facebook ye ba e be di sa ye be se hwesa video we ansa na yakọ azuka okay the great Shade Bema na dwane azuka me so sabo video no man biem why right azuka me da se am say we dey train abusia we dey bra Facebook ho Sompa 93.1 FM na nsan me be start ya memma mo videos of the day wo ho na ye didi ho nkomo abrantie pike mbetena so ne adi sa video ho nkomo na mami ntwamfo ni kakra bi o video e kire wa sana abrantie bi na ne oba wura dem na one oba ne wura dem ana aya wo woro na tade ohu ya no sa baba wana manoso be ma no nya be ma ketwa o be ma 10 gram pa wa peja no de na atwa no ho e de na tompa no so be ma no tompa no so no se yi wa twie breminya kidi abrante na adwane enti we di oba ne ye no wanya de ana de abrante ne ye no wanya de ene e besi sa ade hokoja kobra de adwane I'll say this is the real definition of I'll be in charge. Oba se ene a me menya wodam hayi me an me yadwuma no kwabra ni hwe se de ababa no wine sa no wadwane ni namro mrika na nkomo wachire yenko doctor Satadu aso yemra azuka ye Kevin Kevin ni ma se video na ni je ho pa dog enti woni e pagya o se yanka obedwane ana ka betena ho minwane udwane me minwane Kevin sa fa video no to akwa gene ho odin o Kevin sa fa video no esa showcase ma be kakra Obia woni tire wo wadwane be ma na dwane right I go the secret of life here ba be this and we who come hey kura ni bi ba IBJ okay Kevin me san hwe video ba ko bi woman bi di na de bi ya de bi a boys bu afu
hwɛ the great hwadeɛ bi ɛkɔ so wɔ TV do so and then videos so and remember bi bu afu adeɛ o yɛ sister na yɛ no na pika mu wɔ ho nsɛm ka right come young god doctor said do as na say remember mom videos bi name me first one na me ye niam we no na nsan ya me nyiri ye de na nka me jai na so mesa member videos no se sadie we pa na wa makwada we didi akoro brotherhood bu afu doc me mu akwa ba ye nua na ho te say Kristo adom me ho ye ba na wo se wo na ababa wona tam wo dem ho no sa na ka unwane nwane adentina nka unwane na mi dwane akwai mi dwane akwai ei na ura we de doc wo ni nya ntoko obabu wo se ejina se de on so be ye wow ene be man ntoko no ema doc wo de nature mu no wo ho ebesi den na oba ne be ma wura dem a oba ne betimi edi akokodura tam be ma na twa na hode na tompa so saa nature mu no eduru empa so a ya ema ewa hodin sene emema ai mu otumi so opon se de be ma ho odin tie bia o ye matase o ye hwan o eduru empa so a oba ye se ne ho nya den no empa so ono no wa hodin esene be ma ai nature wa hwe se oba bi o ha nwede bi na kwabrane kese bi ebutu ne so otimi eje owie kura ro asaka je se bra ageda de otimi ye ya ni enti ehọ no kwa de edura ema no otumi amodin sem no ba enti enfa ho betumi ama so se de oye enti ense se udwane akwana hwe se de osi fa no wine sa no osi ei wo twe ebrem nya ko na minister doc to da enya asempia na be yi obi ade eyira asem bi wo ha ano be ye din ama obi oh I say enkomo bi a me di ye say 90% of a ma o ma wade me di enkomo bi say e ma wo pe o mo a wo mre kura 90% e ma wade for video no koto TikTok no behe hey ene wo ti saa den na wotumi ye saa research ne hu ye ene de ene wo mbedi matem di matem pa but nyamye nim no kure ni wo a wodi matem se no kure na me ka kire wo wo re hwe nkomo ya yedi be ma bi etimi asiesie ne mpana ho kama hwe wo re hwe dan a wa han ma wo mpana dam na hwe ba bi a wo yere da enkoda kura san ka no hwe chop money a wo de ma wo yere ba na ko homa na hwe restaurant bi a wo so de a wo de wo mpana kwotena asem we wo se me nware ntima me nka aw enka Roman fathers enka omo eni ya wasem aw ye no ye nware na enso so eniema eba ye numa ye ka ho asem no na wo bi kura wa ware kura wontimi a week unuma ware cases I solve enti to da nifa na ono so na adwene na ono so wa na onin se ankomo ana wudi no to da ye huni se me partner o ha adwene ana asem nso me ha adwene no yeah yensua ye hu yi obi biara yese wo nye ne se uyi bu nsanfiri ha se oba ne na enye usenso be ma na enya wo na wo ye no e wose witimi ne no etena on se obi oba bi ko konfo bi ho no we de a parable small na de fam se konfo no emoa no na ni kuntimi eno no konfo no so ni aduro bi a obetimi aye oni we e de o kan ne se kope jata ebati ebra aboa jataba eti bra onim se waka sa oba no entimi nya ena oba no ebisebise mu no mo kire no forest bi a jataba no de evum jata wum nti okoye no okọ no da bia okọ awode odwai kọ ohunu jata na no wato odwai na ma jata no na emwa no awe no da bia sa na oya afedi na jata no ene emwa no ene nipa no oba no enya enamfo yeah nti okọ a otimi de ne nsafifa
jatano emba no ho saa wow da ko jatano ma mini ni ho no ana oba ni twa ni baba akuti ni odidi amika bre konfo no na konfo no hu no say na watimi di we aba eyede na wutimi ekun no o kyerɛkyerɛ kwa ya wo fa so ana konfo no bisa no say enti jatano ni wukun ho ana ni hu o say enye jata no o say na aboa ni hu kura watimi akun ni ba adenti na wukun na ni hu nye hunu ayi no jata no wutimi ni no entena nti etoda ye ma emema hu ye hu se ye ntimi ne ntena yeah enso wo na yo sa okrokro no timi ne no etimi etena sanso na etoda ye mema hu ye hu enso wutimi ekrokro na obetimi ne no atena na de meka nyina ne se opese unya wo ba papa anase mwaso dwumu a eya taase oba pe Friday oti ase ya saware ne no ano no emi ai Doc no so secret abepiem. Aye. Mesro. Doc mesro. Repeat homa me. Se wo pese wo ye dey. O ware ebra anase oni oba bi tena anase oni bema bi etena. Asundie ebemu pa o how ememu a. Se oba no pe Friday. So oti ase a eno ano. Afa problem bi emem. Yi. Friday ne ena eye nyame ka aware bom yi na ye kura de ye be ware ne ye sene peda be wow Friday esai efi asetran o koto proto ta tua ka Friday bibi efa fi asetran bia na ye Friday eye wow donc ene wo bie ki pa efie eda fiada tu pese o fie asundwe ba mu a bibia ye no Friday wow we ye intro kura keke sa do ye mumra ne mbam yo ene ye kan Saturday me ndafo ye wia ne de ena ni nyina ba na wie nice one na ye kan from Sunday up to Friday and then again ye de e twato na de ewom se ni nyina ye kan ni nyina ne se ye wode time bia krada ye wo won o de bom paye ana se wo de stre osoro ade a ekoyie ema wo pa adanse pi aba ho na ye duru Saturday for so okay Saturday ni se wo ya ama ana se kwa me eduru ye Sunday ahomachi 4 am Sunday 4 am obom paye ewo mu a osoro ebie kwa no ema wo paye sanso na 11 am enso so eka ho 6 pm enti Sunday no no Friday for more mumiensa ahomache for anopa 11 anwumre 6 eduru Monday nso so a ahomache 1 o'clock anopa 8 awia 3 o'clock eduru ebranda nso so a Friday ni no ahomache 4 awia 12 o'clock anwumre 7 Wednesday nso duru nso so a ahomache 2 o'clock anopa 9 anwumre 4 o'clock Thursday nso duru nso so a anopa 6 awia 1 o'clock anwumre 8 ana no krada no a eye Friday nso so no sorry Friday nso so a eye enipa no ekra Friday sorry medu Friday nso so no ahomache 3 anopa 10 anwumre 5 Saturday na eye ne krada no enso anopa 7 awia 2 anwumre 9 wudi so a oniema ekoyi ema Lesa we so gidi o so nyini o no eye adwuma eye nature ana kasa baby ana ye me debra o gumudi o se eye nature ana kasa sa enti se wo som bosom se wo kwa asori o se ye kramoni o ufuru a wo ana eboa wo ti wo de wo som no ekekere wo se wo nya ene esewara empire nso de osun biara ebo empire enti we gina sa time no so ede ya wo ana eboa wo wasetrem nice one doc yenko aiko herbal center na yenko dinko mokakra ayiko herbal center yesu adi nkunim ewo ho efi se yare ahodo a eba yanim ne nyame ema ye eho nimdie ema ye de san ebro atiefo ne ahwefo adwene eso obi a ontimi nante ni nkasem ni spinal cord ho aka no
oba ye bekyere ama yesa ma aduro no enso so a say de tie bia no obesore anante nti ayiko heba center abua kwa sepase besia se kwa no so yare bia ha bia meka se mekeka ni nyina mintimi ebobo ni nyina eso sanso so ne yewo ayiko heba bread okay bread won waso no enso so no I said no matter the PK bread said the PK bread tina salmon PK oh nti bread no de amansan kumaseman Ghana man age atum na bread no ba bia upe bia ewo kumase ha titru ubenya paa no wodi wani kire eye sompa ha ehwan ha se ya animu ya ha ya woman na oton fruit no sister Vida eye ehwan ha ya okay enti wo mu a efri eye tafo ekopem eye ntonso fo ni nyina area ha omoba sompa ni mu ha ya ombenya bi ato saa so na efri swame ekopem ofin so okay o area ha so a ko old Sompa FM swame sof mame ho asie ho mame ho na okay oda so asie on ba bia ye tonsuo ho no e wo ho no okay ono so ewo bi wodi wani kire efri manchia saa de kopem na skware mampon pa akosom so a manchia uteka FM anim ho no a sister Portia ono so ewo bi ana omo wo asokwa saa de kopem kontanse enso so area ho so mumfa mani kire atonsu high school junction eja usu heba ono so agibia dodo bi apebia wokọ ho a obenya bi ato wo sofo lai saa de kopem nkari a bre abu akwa sepase ayiko heba center ya so dodo bi anso so obenya bi ato kajetia ufri akiri waba kajetia hwehwe sister Suzy no owo abu akwa station ho ewo kajetia ho a no so dodo bi apebia wokọ a obenya bi ato pano no wudi a sawo yare na sa aboa ama asiesie onipaduam ama wo honso so ayefe ni ye ka se ye ka pano no ho adansidi a eba ho no a ebre ebeko ni nyina nse woa no so no ubeto bi adi ni bo anya den pi na wadi ahwe ana no akire nso so no ye wo fractal ebustu immune system titru infection ewo so so a onom fractal no a okọ herbal shop ana se pharmacy na over the counter bi a also ohwehwe fractal adrona kente design eda ho no so a obinya bi ato na ensiesie onipadua no ana ya ayiko man herbal capsules eno na matu ni kenken sa edi emema sem ema wom mimbo udia mimodi abusia abranche bi timi che ofia ha kenkon ya boa no pa ba lo se ma me money di nti no said enena wudi awaremu enkomo no de ma menya ayiko heba no sa ayiko ma ne kenkon na aware na egu awia no ana sofu bi kan say o wa branch bi a oye aduru nti ene ne ebe ya monko no ho sofu no nani nyame bi nani pa because ye wawade bebre ya ho entokwa ba won hye dem hunu na ye frɛ wo mienu a oba ne bema no obusa na we si busa oba no we se busa bema no won hye dem hunu ade pote a emomoko enso ntokwa no entwada eye noa enkomo ya dog idi no enoa o ba ko de enkoyie enti omba ya mede aduro no ma bema no konom ye kai week omba ya ohun yo se doctor ayiko entina me fa ayiko heba center na what did soma mano amano enti samu ya awarefo sa ayi aware nu no ohawo mu a dodo na agina me masem so okay mumra ebehume nyame be fam so ama aware na akono abam ama anigye nso abam ane ye wo fratomi wafusu a onum a ebetwe kama okorestro wo so a onum a ebeba form kama sade adorewa onuma sade ne eso ebeti that's right ene de ensoto nkofo anigye ho ama aduru level bi a omo di bi ekọ amanone ebo adwuma enso so pa na di twato no big bottles no hey almighty no ebi da so ho ebi wo ho dog ye wo fie da dem no
ebi o ha ye be ba no pa na ni nyina sa amanfo gusu to omugusu to den sofu maame ho enyagro eno no mema no na beto e de koma ema no mema mo beto big bottles e dro no nyina no nyame hira mo why mo ye romantic eno pen komo aye di say do the unusual no mo nyine mo ho mo ntamo ma entoma man why nice one yentwam yeda so eye ho adwuma pa wow enti amamanya ema no bebre namfo mpanifo ni mu nkwara doctor doctor say ema na afo adamfo kase pa kase se media ema no mum na frem na big bottles no na doctor say why popular pa o kase pa don't say baby I would di nyina kra untimi go David Adam ko baby yes man hey doctor sana nyame na de me say ye ba ehwan ha say ehwanfo a kire ye do papa say drano pa na traffic akra so we drive ewura to kromba bi na na say mami fo bi wo alignment kwan ye da hai minyanya omudi minya omudi a mebo omudi a chia I think Tuesday no mi ra hono na IBJ nam say mi nim se se nkrofo ni mi sao ko ni beta wo di uni wo mi nim wo na se so me ba ehwan ha ma benya me ma me bi wo ha ye frɛ no awo pokua wo ye nana ebre sem no wo ba besra ye ofidua mu ha ndi me wo me nua ba awo tutu wa ha ɛna ma benya me ma me awo pokua nso e wa ha ndi abusua doctor said to do number no 0276 070704 so person wa wade agina yie wa wade so a for doctor said to do what the nature ne wo de kona so ye ho what the nature ne ma na be ma ama waduro ama wade aso abrante na ofre ya no pe no on peke doctor said to do that bad ya no 0557285077 o mai mo fana be bia license chemical shop and as drug store say wo bia no wo benya bi jo para me chia wa no pe wate be chim go adwuma wo ho no da ko de never ba wo say odi jo para ba chia enti Mr. Doctor said to do wo Besiase junction sepase ebua kwa sepase Besiase junction huriye kwa no so ho so ye frɛ ho huriye and as a phone number 0276 070704 and as a 0557285077 doc ebia 1 minute last yinaja Yes, they make any answer. Adwuma week nyina adwuma no ebe koso wo asoye. Okay. Ti yare bi ha obi an kase mu yare no fa beda e nyambe fa yeso ama. Nice one. Right. Abusuya the secret of life enna ye de ebre wo no. Mekai wo say ahada so aye Sompa 93.1 FM. Sompa TV so enna ogusu hwemin. Osomfo minister IBJ enna meti adwamu jumadie no eye hour of hope. Kwasiada no pa bia no ye de nkranhya sembrew, kokobon sembrew, na the secret of life no so atato na ye bedi nkomo bi. Say we find average percentage wise awade a egu no edoso dodo. Na me pese me hu na de koro pa se e die nti na wo be se sika. Ene so awade no ye nwade o. E na awade na ekoso no ankasa no. Se wunyina yi a patwo wuntimi ware. Se de youth no si e boka wa awade mu no enye ketwa. Awo ene wan hwe wo pese wo wade wo ma wade bia e 50,000 plus 500 million sem enti die enti na wate sika almost 1 billion oni be mana say sika be 1 billion eni na awotwe mienu na awotwe miensa bosome na wade na gu the great wada wo ma tenasema me tenasema me na de anya sam ketwa adagye ni poso means points need anya dia be wie because enkomo we no I only over an analysis in no there. Ye wie abadwafo kasa and King George tiere na chi kakra last week kakra so be call atmenyinesin enti enu ti na one take King George enka e wa ha no abusua
mesrɛ wo pɛsɛ sua deɛ wo deɛ yɛne afei ne yɛba bɛwura mu no deɛ nti a moma wadeɛ no ɛgu saa ɛne bɛtɔɔ so no ano na sɛm bi aba hɔ ɛyɛ deɛn nti a ɛdeɛ na ɛma awade guo bebrebe ɛkɔ so saa no ɛyɛ bonsam bi na ɛyɛ saa ana nipa mprepɛ wɔ mo ho yie yɛ ne yɛ pushim na wura awadeɛ no mu ana wodi sika bi akyinti na ama wokɔwura mu no deɛ na wopɛ sɛ wohu no woahu no saa nti na wogya awadeɛ because sɛ awadeɛ egu dodo na deɛ ɛyɛ me nwanwa na ɛnsan nyɛ me nwanwa ne sɛ asɔfoɔ nso ne asɔrefoɔ awadeɛ na egu paa ɛyɛ deɛ pɛ adeɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so saa no yɛpɛ sɛ yɛhu no abadwafoɔ kasa wie bɛbie ma ba na yɛne efiefoɔ nso abɛdi nkɔmmɔ wɔ personal experience amemo ahyɛ ebi a wawade a wokɔ mu no adeɛ baako we mienu we na ma ne guye na yɛ nyina yɛmfa nsua wawade a wokɔ mu no adeɛ baako we mienu we na ma ne guye na yɛ nyina yɛmfa nsua deɛ the great Ochem mamemra wo hɔ IBJ the great Ochem IBJ the analysis man oh ene mama kwan twane sika no fa no kakwa ha ponti ba bia. What's the topic in the day? Why divorce? Yeah. I'm about 10 pay. 10. You right? Okay. Kai. Me who say because of immaturity. Okay. Immaturity. On say o kwawariam. Ne say bi wadwene mu enoya. Na mienim ni kreni. Untimi nche. Yesa aware ne kwan ware. Ne kwan ware nan so wadwene me kekeke obaka na be maka obaka yenhu omumie no de se bi o nadwene mu do kakra enti o to no bo ase se me de me jimi se de anapa na ne ye kan wan jimi wo ware mu a aware ne begu di se okoka emi no se la ne ye tententen a fa ba ko ye immaturity yen so ye kwa ye mu ye teacher no aware ye school but ye kwa ye mu ye teacher ni na ye pese wo kire yade ne teacher ni no the question marks in on hwan teacher ni ni asafurade Julian Bunyankopon ona ni teacher ye kwa akɔgye certificate aware so ye ngi certificate de ye kɔ ne tententen twase edi buo e ma asafurade ebinum ye nya de bible ne kakraka okɔ bible na wɔgye ye no o mie mu da kɔ ya no de ato eyi o how bi ma mo akɔbie bible ne mu da nti ebede na lie na ye tententen no ensengu number 2 no so utie ni ye me tie pa number 3 because of aiming too much of assets all kono de adwapade bi esi nani so yeso nkopa de mra fie nti adwapade esi nani so nti the let bibi kakra bi si na hohiahia kakra ba ene na manimu ye gu ase adekɔ na me kono aim no enya amaso nti twase me film na ne ho papa no ba wo be ma. Number 4 because of improper sex intimi nkoso yiye nti ho de biem ma me sex nti obawo be ma wo eno nti no ore betimejai because of sex nti no wakɔ akɔbɔ dwaman the great eno kabro ene brofo no dos to boase sex no kra obi ni ma de bro de be ade I want to talk about chire mu twiri wo se de din tutu aniti sex ni oba ne be ma nkutan odie wo mpaso entimi nkɔ kama nti no efa bebrebe so de si abrosan to so oha ema oba na wontimi ne na obetimi agyae ebi onya ne pese nya wo ne ogya wo but wafa ho kwa akɔbɔ dwaman ɔbɔ dwaman nti no wo nya no obegya no the just lack of sex no so eka ho de to so bi me because of cheating what cheating meant cheating e buy nti no you treated cheating topic in broad but we dey just once you can't cheat any pan better ase enu nti no e betima ma warija ya ba obego se obi fa ne yonko achi no cement ase obeye den ye beka bia won ti ase nti betimi dia warija ya ba se wo pe ekwan ya warija ya ba ye mo analysis no me twagu ho an breaking it down mama ana ma wotia ni kunu kura wontia no okrokro ni kunu ananse ne yire ontime nye ti se
lack of communication nkomodi ntimi nkoso ntimi na yiri ni nkomo nso odura bonte a twi ntimi hoahoa ne sofo ama but bani kunu side there na papa so okotokoto na en baka ya sofo ye nyame but banka wo kunu na wo so no so sa enso so yentimi nya sa nto be kona la na ya tenten na me man reason no me ma o 10 pe ye to so bi mu ye because of bad influence from parents and friends. Bad influence from yes. Parents and friends. Yes. Bon say yes, send kutupa. Do ha na dan fo mianka. O de mianka ka ware mu a obi giant. Di em ka na be saba. Nipa na be wo wati kwa mo akwa ye de ensese wo ye. Enso so ne bia ono so nya sa ye bona ko ma 20 series. So say me bo me 100. No I said the komase yonko. Because of bad influence, because of parents, no, ni pia wati ko yese on kan tense on tasase edwuma mu ye ono no pia ne ba no na ne ba no so the pressure eba sa obe contem they to so be unable to bear children ebi wo ha bit ma ba say yentime ngo anam se yentime ngo ne ntino obon se de nenemu an ye the pressure gunu so eno ntime ngo dia na epe akoko ibi dia na brew nani beba no so no ba na ono so de oba fofra ba no ntimi ngina na dia wareja yaba ti weni nyina betimi akoso ma weni nyina they toss 9 high expectation. Wow, high expectation nyema esisi na niso ya akese o se mitimi wo basi o se mitimi nyaka o se mitimi nyadwapade o se mitimi ko school o se mitimi kwa brochire onu se ebi mu kura adwin se awade ye emu na okọ yedie sa hodi okopene bibi okopene ho anya to okone chese bibi the little you know na chese ti wanya sa na de ohaw ne amane ba no so na fi wo hu de wonye so wo se biem de tosu biem a eye du na minka biem na mi jama wo tutu abam eye lack of love odo you bet ma kwa ware abra odoni nene na akoye de gwaidai odo no obehu no ahofe no na ahofe nti empe bebre obehu oba no kama obehu be ma no kama but odo a yenya ware enim nti no mo just inu de no mo ware ejai ye timi de yani eni hu se ni kwanzen ko mo ware ejai but ukomu so a odo bi enim ye ka odo so odo ne de odo ne usa odo wonua no a oye onfonso afacha no no matter how ni hu kotwa wo ho enam sa odo no ni ntino onye ho na wo hwe yeah no matter what ni tiachia ni toachia ni mpaboa nye na tare nye odo wo ho a onhwe no ni tirinwi chese odo no banko ade anya ho na yehwe o ti sa wo hwe amrofo do higher than before do na say before the don kra ye ni etie ni se nipa no kwa ho tetima kakra bi a on se boni bi bet obi a ne nse twapa nso wo pe no baby etwa no hokra na wo enne man don kra mo ba wo baby before so a the moment we be sabeba na wana na bamagu ano so bitime de awareja ye be koka mu ya tintin no mu de so ntinde ne nse wo me ma o 10 pe o kan ntema nka me prepare 20 right I was the great otem and na what in nka wo the analysis no egu ho no awotutu awa ha na mom yenko dafere aso ye mrai ye ba awonso so ba be kasa ai eniema no a ama awadi jaye koso no mehu se awani abre papa na sade wote ho no ho enen nsam a ebefiri no waba no enye nsam ketwa pikensu wo fiduam ha ono nso so on the points also the some people are mo keka ono ne mo nya dwene o she what's one mo ya dwene nye yi aha ti yenko dafne asre ye embra na awotutuwa embrem bra me mo akwa ba eja abi but on a bibia bokode ye nice one wo shirt na ye me fa you are this anim die right yembo dance ye sima ba mienu miensa bi ye maame bi a wonya HIV Daphne herbal tea edino ekrakra na kakra ba na dance ya last week ye boy e bi enne na wo hwe me wantie pese wotie kakra Calvin yembo dance na kakra
Hello, Papa. I'm a paid and I'm good morning. I'm not done. You set me here. I will soak me here. Hey, definitely, what tea. You would have been comfort doing for Mensia. Hey, everyone was obeying me. Everyone was obeying me. Hey, Obia prefer doing Chiraquayo. The drone is a mamma Juma. We hear some years. I may know here as some young Trasaba. I got you in a company bedroom. Copimus say, and Chemical Hospital I could take me HIV virus. The minimum says a banner sounds so swap. Chemical number would be an emoji. Back when we hear now, something about when say, I just said me trends were stress. That's a yes, I didn't come for Grubia and come on, no, apart from deafness about tea. Hey, everyone was so many. Upon me to me, dear, me no. I don't need dinner could do me, Menasia. It means I am going to choke me. That what I want in the word. And so, grand, I mean, let to me, Miss Sir. If you forgot me for 2 years, a cry up a banku. It will not be a good in Papa. Said Granny woman, bitch, me. Come on to be fed and mood and come on, no. Messaka, till the first time I meet me Tobia. And no me yellow. I don't met on June. We couldn't free last year, June year 22nd June. Me brother, my best call, teacher me free to trim. On the same call, or it was more and somebody a crack. Omode mama na me mano na me kire me brother ni so omuduwa ye say do bi say abanto omudu Sompa hona omunsi no mo me pebi ntom me na me ne me sai bi de kasaye e na mo baje aduro no de bia me na me no me do ni wi e bet say 1 week pepe ta se me na me ni yimu adahui afi say do na abo mi ntino 2 times na was me no na me say be senti me no na no pa na nyumre na me no se ne be ya e betumi ate kakra ma me itimi ye ni sa enya be me fa say 3 weeks nyam timi de no e do ni wie na me no wie na fe ba we ne de be ma me na me timi edi e be ku ne de be ma me na me timi edi we say hey everyone was so be ni afi Yakuba and say June no me no me do ni wie na sem ka me toko so na ka me no me so sika sem okula fo me kuna wu e da me ne nkwala okay Sompa he na ko nyese oba e me na mentimi ansa me do ni bi ebi e me dai we oba kuna ni bi adanse a odi efa Daphne Sebati eho na medofo maame na okasa na ye obi a yade kodiewo HIV enna aye no na me wo no ofre me se yade se na aye no na aduru no onum bia ebeboa no because ontimi nidi na bra woman na same ye me mobo because se oti wiase na aduane a eye banku apesie nom ne aduane a ya wesa emu odu no untimi nidi minim aduane a obetimi adie o ntu bedi kokko anopa awia de akosi anwumre ana obedi kokko na anopa na awia ya hono gare bia muadi ana ase ya ma dokunu bi nti na woman asem eya ahomete na asedan ka nyame se obeje Daphne Sebati baako onum ya fedie banku fufu a ontimi ni o erno ade nyina no mami etimi dide asese na pom no se de na waye mre no ahode aba enti medofo edro no na da TV no so no ba ebi ne kura mi enie sei na Daphne Sebati na tie edro yi
Mrs. Frida menene kuadro e ho pa akoda bi ba ye dwumadi e friend Sompa nkomoso na ne nofo ha no nti one of the production lines na wo me ho and Sister Frida frame say me wadro bi a metimi de abo akoda na me madam mesrew ye ni abre o ye ni abre o se me wadro na my husband Amandia, but no, madam says, I would read to Miss Sakoda Yadia. Me Kofi Abije. Memma we are sne Ghana ina, made me nim ebe promote to a dream. Obia Samos Yampani and Panini and Yampa. Yet your dream, Aquada, Aquada, or no buy on to me shata, dear. No, I feel no food, there you shim. Me and Cassame Mammy. It got to a point, what Tanasia. Na sorry why and den afene o chim ye ne to Daphne Sabati isua mami na say honanti ko ne baby say mami is very young ama na fukura mpo ana emu aye du no say na fu ni nyina atwe ono aka kyerem say me twa picture me dum say Kofi say my girl pa bra we no anti aging wo ho. Oh, yeah, because I drew it. I drew them and because they say, me share me, mammy, why are you too young? Oh, yeah, I drew no the only man, you're a woman. When you cry, I'm all young more. What you say, and your man, yeah, and your man do a jenny peduan, and yet, the young one is so, should be a color cry. The skin is why it's skin, and I don't have me, I don't pay no penny, maybe I was yeah, and I say, if I see you, yeah, no, definitely Savati. I know definitely Savati. Eh, Nano, oh, well, the picture be pie or my phone, so my farmer Kelvin. So you had the 2 TVs, well, Pabrani to me a srama. Now, why you say? Na definitely Savati, who got talk and come up already. I for general well being. So, and to what dear? But no one say when your TV no na entu ya de kwankro na se me wo mami bi a friend akosua do vie stomach ulcer na dwia che papa ye de daflo sabati ma no emma biem wona ye wo fida damu ye de daflo sabati ya ma omo mi di ho adanse na ga bi de kura de o se white atana so almost be 10 years ti o hwe fidie so na obeje Daphne Sabati ni bi uhu ababa wa no ni nipadua kra utum se yade na managija na no me ho no ma obai o se minister nyame nhira adan a o se me num aduro no eya obi a mete ne niam bia agyae medofo yade a eye kwankro yade da wo so na me pese me kamfo Daphne Sabati ede ma wo ya de bi doctor say ye koye wo surgery ye bo no abusua kuresu benum Daphne Sabati ene ye ntu kwankwa brochimam nkoye surgery bia bi mo de ye nya Daphne Sabati de sa ne ma ne nyina to atwa Daphne Sabati ena branch bi wo eni wadu bi ase oye driver ni o se minister me Johnson tentem ti se mintimi nkwa dwuma nti me yire etie o pa na o recommend ye drone say o jiwudi nti the way a OCD adro no ho adanse no onimisa wontimi fa de fon ema ye nti na maba minister adro na beboa me nam so opani mi ma 7 days obesa kwakwa ye wadwuma could you believe say driver no eno madro no wie the next day oba no obeto mi no so de back o sa komana se enti minim yade eda obi so a ohwe me ebi enne eno wate Daphne Sabati nka matuni di the magical tea because amamade enko na eye wo de Daphne on cross wontimi ma wo so wo pe IBJT ni bi ye wo fida dem na me true challenge say stomach ulcer me ma 7 days ekuro rasta bi da wachi obi wo ekuro bi da woto ekuro nti wontimi nkwa wade oba ba se ekuro da woto nti no be ma se wo pa na wo twetwe ho benom Daphne Sabati na ekuro no engu na afi obi me wade kukuwa mu yade bi a wako a enkro no Daphne Sabati ebi mo bodam sabe o matintuma agu ye do moto Daphne Sabati so no se abusuani age
me pacho etre na egu ba nanim ase no me kanfo Daphne Sabati e de ama wo minim yade a adurei entimi nsa numbers a opusu ne 0244 941 097 0244 941 097 anase 0500 922 299 0500 922 299 me pacho yade bi da so ma wafu ahye enti kura ye wo say eduabo ebi mu so say spiritual onase atatai onipadua mu hyehyew nipadua no niema bi koso nipadua no mu a wabɔ ka nkasa no kure wonya nya Daphne Sabati nti na wobɔ saa aka na ade e ma Daphne Sabati manage ne say habama bi wo mu a ekutia spirituality bad energy bi eba o system no no edure ekutia no say yade bi say ya bonsam yade yesi yade we de ene ne peba bi fa ene yesi benom Daphne Sabati ebetu yade no ase kumase Daban new site ena yahwe ewo the whole Ghana yahwe ewo Daban new site aduro no se wo pebia oba ehwa ha obusa ibija obenya bi me ho swame Sompa fida da mu ho no baabi ana first na Sompa FM ene Sompa TV ewo no ase ho okwa wo so wo hwe soft mame ton drinks ewo down ho ubusa Daphne Sabati ni bia obenya bi bia wo de opese delivery ena yemfa mre wo pusu ahoman 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 and now what you we wona ewo asthma enna me pese me true challenge mama benom Daphne Sabati na to inhaler not to tune mo amwo insulin pane no diabetes no ne ade no me kan fo Daphne Sabati ama mo amu da pressure nro so no mo betunu nyina agu eze ma me onom pressure duro bia biem osore onom Daphne Sabati a eno ha no enti mesrewo yenim de yeka yenim de duro nitimi ye eno nti na me bo hu dawuro e de ama wo se benom Daphne Sabati ya na eye me ya se odi sika beto duro eduro no bia na ne bo odene na unya wo yade no puma no sibe bra se abrochefo na je eduro yafa se emrofo na agi Daphne Sabati afa me kan fo eduro ma bra o final words na eja I be said all kind I say no woman be all touching mine okay diabetes are too ko na na kese pa ni ade now you say I know beto eduro be last month no say no what no enra chi say omo frame so obi hia bi ono also recommend am obi say nice one but no say me fear ma me kwata chi my station me koma ni bia ko yesi that's right eti aduro no nim yade kra intimi sa abiji oti wo ye de ana me won sa ma for so omo fu plane akwa buche kwa koye that be say am fu flight in kwa buche yan koye bibia aduro papa ba fiu that means about me nim yade a sa aduro intimi sa eche se nya yare nko a esa o yade na sesi o video na sesi kura nso no de aduro no one more man you better aduro ni one more man bi na recommend aduro no oh of course and there will be over free bi or pedro bi to be o see asime na beto bi o see ni see tiabi minim ya de kura da obi so omra obi atutu mrika no omra no pege Daphne Sabati ni bi that's right there you can me da see bebre and chia so nkoma sister Frida oh sister Frida o de nyame adoma next to dem bohu no ase mam yeah I was going to say kofa bai na nkasa be fia aha of Switzerland abonten ebe baha na oba meto bo asa in interview pa na me busa no be ye bi no wonya ye e tie pen ko duro no ne be ye no bra ehu enti wo me kan kire ye ade kro pot ye wo de ye Daphne Sabati ya esa ya de kwankro na ejintere ha wo Ghana ha no sister Frida e me kan kire ye abusua yenko na yenko toa yenko no so me ka wo se ahada so ye Sompa 93.1 FM Sompa TV so ena ohwam join here o Facebook Sompa 93.1 sanso na YouTube no Sompa TV nkomo aye di no me se di enti pa ena nansan awadiguo koso saa no na de eye me ya na eye me gwanwa se nyame fie na awade no egu dodo eguo awade no eguo
na nka asɔrema no kora deɛ na egu anka nhame o sɛ de asɔfoɔ ne kansela foe ne awadeɛ ne guo awadeɛ ne guo awotutu a ɛyɛ deɛ bɛ paa ɛyɛ dia Ugo kasesia awo enema bie mama ugo kasesia na obi te baabi a na ne we Reciprocal se onwale ntiko wale bra me bechire atsemi nso yeti kroma na mpanimfo se wukɔ na obi tu ne bafoa aha fa bi tu kotodwo mo some of us no se yenyankwa wale na hwe ni nyansa ni nimdia nyankopɔn de amayen no yetimi ka wo mo ma wale asem e ma ni o nka asem nkyerɛ empena twi bi kya wade empena twi bi na yemu bi yetimi ni wo ba twempena 7 years wa hu wo se me ni experience empena twempa empa nkrofo to ani nnuane nkrofo no a Kevin ya wale ya twempena 7 years wo se ye ni experience ni an experience baby nye no amu nye de aka ne se o de ka we apatesen kakra na yamfa ngo hu abusuafo no ya wade aguaguaguagu eno ana minister woni ma wade jaye no ade ye de papa ye frɛ word be trust okay gidie wodi konya mesumu kura gidie ni mu a obi ntimi nso nyame ani awo wasem ya okay ma menye demonstration bi ma wo ye ma me me ba tofa camera no to me so wo hu sa paper ye kura me trust ho asem a okay trust it is a paper say o mo no say wo do fa iron eto so ntimi me bi ntimi me na dem biem yam wa who say bendi amomo akwan bebre abed African map no yes bebre kwan bebre abeditim we what do apa fatu nsuo ye ne den untimi say nya say this is how trust is a glass ebo asa ebo wo say nya ye biem awo nkomo no ye me de minister gidie nyame suma ye boy empire ye boy krasi gidie ni mu a ye ntimi nso awrate ani o na wukosia be ma no e ya asem bi na oka kire o asem na oka kire na wonim so betimi aye wo se o se ma me mewale wo gidie na wo de gitum se o betimi aware o okay na wukodi ne chi it is how we gidie ni efira wale enu ma no matter what you do awale enu enyine biem the way gidie no a sign na chi a efira wade enu ma awade na nyina biem say gidie na yedi tu anamom gidie na de ye kɔ minister die na be ma gidie efira wade mu ana da bia me ka say emfa bibi enka say me di wei edi wei obi betena ha untimi mfa nipa bi antena ba bi unless nipa na ye na adwen say me be say me tena ha asana wotimi atena na say nipa no nye na adwen say obetena ho a onye na adwen say obetena untimi mfa ne ntena o etina ye ka asem bi say obetimi afoso na ntwie de na konsuo ho ba wudi ni duru a untimi foso ne no na say piketi we nye na adwen say opewa wade a bibie de ho ye be hey so me yire no ma ne wale me kura bibia ni ho awale bi o ho minister bibia ni ho apart from name marriage na da wode me so na I it is a signboard be see wo manim no there is nothing behind that ade friend our no any structures bia bibia ni a empty barrel is wo but a name of say yes nipa we o ma wade nti no na Mr. Mrs. no mo de do mo me na gidie nim ebede no onyai because hello sweetheart away what's me wadum oboa wuni adum wadum be ono kwano no wuni adum bia eti da kopɛ edi mabraw da bia misi me wa ha wusi me ni ha da bia misi ni ko ba bi na me tina e bi kra so no opɛ na dia ye dada opɛ na dia ye piketi we simon eti wo hu se wa san ye free na chi yeah nti ene wa san de akɔ sa wo ye knaman ana minister wo kokrom ye free kokrom na se ye knaman di achi na osan free ye chi a ye behu se knaman na san ni pa san free wa chi a wo da 100 years na wo di wa chi ba na komam wasan awo nkomo ya no hye wasan me say sa wo kɔ na knaman di wa chi aboa knaman a wonte kasa yeah sa wo san free wa chi a
ohun se krama na sign uni problem ba nipa da sani minister obetimi asan firi wachi 20 years no da so di wachi enso wasan firi wachi wona komam na se nipa da sani a se nipa sunsum yes wasan enso no di wachi ha de uye bia wono de obeka bia ni tirimo ka asam foforo wasere kyerɛ wo ni tirimo ka asam foforo ɛbɛyɛ dan ɛna wo ni nipa awale atena fie wodidi a wo ka asam foforo wo wakomam wone ne da wo dwuna dwen foforo wo wakomam nti da kopɛ de ayɛ ma wo akoma so abusu no ne ba ya no wo be jai no minister na wakɔ eti no matter what bibia wo dɔ ɛho ahwani ni nyina yɛ gidie se gidie ni mu a awale bia no obetimi agina ewo wiase gidie no na de wodoba gidie no na de se me asem we kra me fan carry na ba se obi fa obi ho minister se obi nso kwa ware na sa ware no so gidie ni wo na ahofama nso ni wa aware no enyina o yeah enyina because me meti we se me mpewa ebeye me jase me yi misika de ama ememba bebre no ma wan na omo mo ire nma ko ma emba ne de ho pressure ja ware no omo saye fira wade no nomtim ampere biem wo mpa wale ni biem betade na koye sa asori na wo kom asori ni mra ni tira wale guo etie ne emia makonkwa wale no ba me bo wale ne bra sede me pe ba ni pa mienu na tifie enti moment aye mienu ya adwe kro no eda wo be decide say minister wo ba bo bra no se wo nko a sede wo nko a wo pe no sada no awale no enye yie biem because mienu mienu na wale enti ye dwini bom yeah ye sede ye sida bom no sada wo se ye dwini bom decision be a bit take bia is supposed to be two of us enti da ye wo be decide say me Johnson may take a decision na me ma otutu anthem na na awale no egu because you are on your own una wo ye wade na be bi on na yire kura nwene yes on ne maami mom na etwene yes sadia no nso de number 1 one na yire be take a decision yeah sweetheart me pese ye koto asase o by the final decision na be ma asase na to no e be free ne maame ho baby husband yes on the do maybe na wo partner Rebecca to say mabre because umumi and na respect evuo respect minister sidai mani pa this said the wabo na adwemu po say wonu de wo mo enkwamo wonu ni nipadua se ni nipadua ne de wonu amu won fa rega bia mani nipadua no omu ne ho enti ajapade na wo de ama ni nti wo mo enkwamo wo de wo pa sabi yo tete toilet mani ni obedi japade no na nipa wo mani self respect ba first day si abro sign fa ni tum don't give her respect obesi from akọ respect be ma be kasa ho anyhow oba be kasa ni kunu anyhow na numu kasa bon wani mu kasa what sese bi ejanan ubie wa no wo de afu wo wiase nyina ya pack afu ho se e wo wanum bema na wan na be wale wo be ja no akọ edani me ka asem bi wo ha me say divorce is better than rest in peace and I still stand on that word. Divorce is better than rest in peace. What him na wo tete no wo mu no omfa no wonim se be ma bi ni ne yiri bedi nkoma na ya asem na aba na omoka but say on the normal day se bia wakọ adwuma abampo na de si yimpo enka won kan che ne yiri mpo ana ne partner nanka won munya asede sem no won ka woni mo be date minister woni be me date na be ma no de bia no aye mudi waye dindin mood swing ai ese de ice brog bi ne de na nima ese gase unso kura wani mu hye dansa nya fest na wo we be ese me ne ntie ne communication kura e poor na ye mo adwen se woni ne ntia ne wade e besesa na ye wale e besesa wo be kwa wale within 6 months you run away wo be dwane ne ka se kofi okofa ne makwa wo bie pru na be ma na ni mo de to kura untimi nwura ho kofa ne ma wo be dwane e jawo ne ma
Sa ne ma we nyina aka bom a na bobo a why na prefer say woni will be betina ansa na sex ni sa anya mana ba wow trust respect caring and understanding each other see betiti ye ho ase yes ye mienu ne ye wale mesi minister say ye pon ne ye kwa ye mfa ni say wo se ye mfa ha okay oba fa mi ba no atuka fum na wo kujame moment na wo kujame no minister bibi to me a atomi awie se wo tu car na car bi di bebo me a wo ne fa me a afa me awie me manager bi o hwe me program yi pa no ta tu car jana yi da bia se wa late enye o so wa late abu baby o motene nso no ekwan wa wo ansa na oba no ba gina kwa hokora nya car no baby o be nante no ne apon you don't care nya bi ni ba unim ye wade ketewa bi a e bia wo partner no enka o be wie ne wo ayeyi no asade no kwa bia enka wo betimi aboa no wana mana ama na wie no wie ntem ye ko say ye nyina ya adwene ntimi nko benkroma na nipa wo ne na adwene nye pe no wo betimi awale no me no ya adwene nye pe da bia wo si bi si bi wo kwaka mi hu se wa ba bi pe ne ma jampo kodi ya adwene no enye pe o enye sex o na so bi ti se pike o hwenu nya de abetimi awale no pike de me ne wane de ase ja anadwona me kona pike de me kona na me papa me ma me di akire se me papa de wo me ma me di akire ene okoteta mpoma na tiare no watete hwa na di be 3 days na se yanko ya no baba because pike na amu no de meka bia ni ho a wo pe because me see a wo pike yira just one day pe ene pike timi no ya adwe wasemi ho na be ma woni next wa mo wale a minister mo mi no mo adwene kura na ese oka mo adwene ko ben kuro mo no minister ebe ye den watimi ni na wa hwa japade mpo mo ntimi nye bi o se so no ne wadwe anye pa ye no kure no ka bia na so mpe no kure enye no kure onu se obi e ka se wonim sane de no kure titiase na anye adwuma titiase anye adwuma enti minister mpese musa me no wadwe nya ade kura japade kure ntimi nye bi because yenye sika ye koto asase me se ye koto asase no e wo hilltop wonso se da yanko paraku estate me se ada bi ye de yanko to hilltop yanko to paraku sa ye be hu akra ne sika ne enu ye die wie ba wo ahai no ho wo find average 90% of a mema no wo mu ye too bossy wo mu ye dictate to one the be dictate am I'm the man of the house you are the man of where and so no most of them omu decision making no obewie na akohwiagu it doesn't make sense just was samba oba no no be gia denkyere and a quick tempered ebufuo nso ntimi ma wale nyino ne bu be fu sesi anu asesa ne ne ma no ko and then so line no aye titi o masa obie ni wa obema wa besa no hoda eti uja wale no na wokọ a wasa akọreto awo abufuo ya wokan abufuo minister also me capture say matwi uba pen there was a time bokrom F line ho ba bi ura ho eko na na apia ho na ninya ride bi ho no me call ya no na young lady uzo oware akra no ense dan chesa enna wasesa nneema nyina na opese okọ enti me paki ye na me ba be fa no enna ni kunu no pie free abon say boss I'm sorry me say waduma but emfa no na me say okay mate oh no sister na pia ba I'm from say when I request you right enna na akwada ketua oni be 3 months so say ekura sister no enti sister no so sana niam aba no na brand begina aka no say fa kura na mame jino no de akura na ma no enti ode akura na ma na otena aka no na say madam ehe fa na woko eno say okọ anomanji ho baby na say mame eye die ne siye osi oni ni kunu akontokwa na ntokwa no de na mempemu asemati na asem ni siye no ono no kasa ye no bema no ankasa bi bema na pie
na said the sister na no dey pa said me kan kasa zara no kasa na no ya na kasa no ya ye obi ho na kasa no ya enya tembidie kura no di wa still kasa no ya ana sister na kire na semu a said o kire na semu no sister ni difo that's madam be ma wona ne be ko na won kemi ono aka say in fact na no tia no one person obe kasa wa pia bonten okoba ye no so no wa ye din enti kwa sister ni ko ne fie ne mama fie nyina say be ma ne ba ye no wa ye din that's madam be ma no person obe disrespect you yes obi na no aponje obe to no hwe sako na wo be ba no obi aba ho yo enti wo ja kwada mo bon se we na ma be ma obe bon sa no e ho na sister ne see from abufu ya ye kan bia ni o abufu minister enti ye be sere wo ho wo ye be fifa sika over 200,000 Ghana cedis akotwa kente aja wade se den wan hwa na jona sika no kura ye nya ye no kura ehwo abufu etimi ma ba ko san wona komemu wa wade mi na nya obi a wade ne maame be ma na maame ne ekọ Jesus waje waso na akobo besen aba kwaji sika na de chenye no omo ne mum na ema estimate ye hwe enso e kai ba ya no ni sika ya ba emfa ba bia e je se mo hwa mbetimi ade aso enso oba ne nim se ne wo fa bi sika o de ba ya ne mu odu anka betimi atesa betimi atika ne bi enso da ye nhunu na sa wale we no egu wo sa da no de ekoti ano no wasan na minister last one ade egu a wate ba and he said yentimi nka sorry the word sorry wow ebetimi egu awade ade na waje nipa na ye ni za won krem enka wotimi bie wanu mpo ka asem patch oh ode sembe yi na ho ano fatsena wonka special bema hey obekwa akwa atini di bia so obekwa akwa misima mi do nyame upegya obagi firifia obeba na obi gina ha me donya me se wo kwansi fia bi me se wo tumfo kura be ka me tie ka won ka sore kwana baba wana kuma ntone yem baba meti sika ko wale tu ya de amenka wo ya de amenka awura me se wo kwan mabiem sorry keke o hwede wa kire bem obe me mana beti su sa na oba na pija ne ba na wo ko enti se yen sua se de besi aka me pa chew yen sua se de besi aka me pa chew wodie ma yewura wote kokoso mfa na konwa ne mamo na muntinam enya awade no ye fa ministers nyina president obi akofa American president mra say sorry minister ebegu awale no wow ntine ma egu awale no de say ya ntimi antete ye ho ase antete niema bi so ja na ya ma awale te se de o kan ye no ba ko amma fom na ba ko an kosora ebegu awale no na minister ade bi ye frɛ no yaw die team or bitterness egu awale eno na mani pane san no se mi di ho yaw yeah enti me kura menya na nko wu asa awale na egu se ma asole se ye ma me enyayo enti na asole de ne wu a me se awale egu a wo mo ti asole dem a ye omu bi se me sese no eso omu ko omu fi obi ada ne dem o azawade da ne tontura awurade ankure hunu awurade na eye dede awurade se nyame ye ya dom esane aba fom se hey me mo obi opportunity obi anya awale a me say asofo re ke be jare kane elders deacons me wani no ye egu asore dem ye de be saya ye be find time me di asafo ma me fo ne bi hu nkom ye de be ja awale kwan yo mo de asofo ne bi fa so na wodi ma kwan asofo ne bi so de ma na ye be di omo so nkom so na ye na he ma me muso asem won se omo boss sakula music lumba no nkodwa ntwa machi dede ni wo de omo wale enwu o make abrante bi se sa akode na wade ye me fe na wale enwu hestombo ne yire esu omo from so called Christians na no ye nso kwa okese ne na yire nyasem ketwa so the gospel musicians gospel musicians ema ene mema omo kwa
na de bi omu face problems so awalem ma wade gu esasa dwi no me kwa awale no nya papa because oba na ye start e o se be ma no kwa wale no na wagyi ni sikadi minister say yanyante ase anya gidie aboje kire anya sa na kan we are wasting our time yentina ho say ya ene nkrofo se me ho ayo mo fe wo screen no so dodo ho efe say birthday na yeah next I think Wednesday somewhere I'm say 18th Wednesday yeah 18th I was me check it Wednesday say Wednesday me boy but anya we ya next 2 weeks next 2 weeks because next weekend no yeah Sunday is 16 me check me calendar eh it say birthday mood na ne unsa me so there I tie for ne adon for me a drew minister IBJ birthday so me was special way of celebrating that's him. Right it this year no so yeah I want to I'm going to celebrate my brother I want to do there in a grand style on the to be a day na Tuesday and I have to just say what is it maza ni party I say I will say birthday we me make the birthday no oh yeah oh yes minister mama can some job sure so what you say celebrate yourself me say nyame aye bio and this who people will celebrate you na eh yes say the opposite with that the one we ya ka wu the person will post you sure me koji award na me hu say enye not all your followers are your fans yes what you post you award to or that's any ahwepa congratulations keke kra o trama na any ya it is a one celebrate one awo one okay was so obi am your trumpet ya yeah me your trumpet hey so obi an kan tell so who e fa wagina hwem down yeah have that self confidence nyambo a birthday we die ye be di na de wo se won te ase no and no problem and you be shipo and you be shipo what I say we shipo anopai mi angaza minua nana pokua wo just was the minister you are looking so handsome this morning systematic person so send the message aba o say Charlie o say you are looking sweet on the screens this morning yes yem fast that's from kuma Adu's collections hey on the shematade oya adio adu ne mamemfa 0248 849036 849036 aha adu number yeah 0248 minister tobo ne kana number adu number now hey 0248 84 9036 ai junction hey Kodia Junction. Kodia Pankrono hey. Ayo Usane down why? Wo Oni enkasa bites na opposite. Said o ye din so en opama de sa no. Kasa kora ho ye. Political suit African costume bi a me share kwese da no pa bia de bedi djuma no. Adu's collection. Wow name. Osoma sene. Se ono so support odoma me se. Oma mentade de ayi adi djuma. Minister ye be pon no ma mentuma tankrofo. Oh, there was so that o masi. Enye easy say nipa be so wasene. Enye easy o. Na mamentia Babren headquarters for. Omo de o ma twime di, o ma twime di. Awo nyame adoma Saturday. Uti wetwa na wende. Da bi meeting de mi ntwa ba wo so omo mam sika na me koye. No brother one kind of. Edu e afa junior breme. Me fa junior ni senior mra. Aha na me for enko meeting. So do mo wan ti o mo kwa e be pam o. On be ha me ho. Edi Babren headquarters e na omo ye meeting ho adwuma na me kɔ hɔ a sɛdeɛ Oscar ne Isco ene Isaac mo de wo mbe si anya botre enu ase meti wo sa afekura na me da na say Babren headquarters say mbe si anya bra ye meti ho adwuma no minister batoma mu so masem Babren headquarters for CEO say FNC friend Bright Mr. Bright, me patcha otutu a me tonkra to yama. Me so within the week, hear me what? Hear me because I send you about 18th no. Hear me. Hear me. Mr. Doctor said do hear me. Definitely hear me. More hear me. Na 18th. I send ke se bi ba. Asem be si o Ghana. More hear me. Aha. Now, Mr. Birthday we dey me metum was here the birthday. Yes. Minister celebrating what? Ya celebrate nyame ayi. We need to celebrating. Nyame ayi bi pa. Udo obi entwe ma asam na. Kofie. Same. Aha. Kofie. Wo ho. Ene de in fact me no ya adwuma na
And then dapa wetimi comfort ho studio pao. Say Every time you think only be a picket na konwa so krent na. Awo me hwa na ya na. Aso say mo. Oh. Inti to le bia na say. Because David din ko bi so wan ko support ro dey accept to. That was the only day Piquet any I want to may say I don't need his support. More support me. Piquet, obem kakra bi wi a me video bi. Before be say we di mu komo. Who interest video? Me more interest on pa. Right. Ma me Piquet who susu say awo. What is the dear parentina and the youth are being? On the connected to yen and no more dear. Ultimate Tenacia, fear bed, your what bumper one aboko crash. So, none a that's what it. And they fancy what just said a brand TV warrior to say, said ye pre wedding photos, there's a said ye the euphoria were horny and dear. Hakono. Now a easy camera is here, so need chat and friend saying. They can't win. Selfie say when there be over could be a channel honor at one moment say is it really a bonko crowd? Just say Usha said ye made of enough way any a friend said best man ye now wait to never must say just at the spices be true our DNA cosono. Emma ade na omo ye ne ya akono enti plan no krampo no oba ne sika wombi bema ne sika wom de enti na obetimi abosa aka no mumienu ayasa investment no na wotwe bosome eni afe na mugu awade pike de na mu ekosuwe awi papa mentia watie for no wahwefo ni nice one erade show dia mimi hu ni say I want to do ade so no we akwala nti na asem bia no pike unko kanto kwa no ba nya sewo dia pike dabi asem na kai wo se otutu aye de wo na asem no akwala nti wo kana nkwala asem pike yes mimi no kwala asem tie dia wo mu nie pike dabi asem be na wo kana sa dia wo dabi asem na wo kana submission sa mami se anya na ka unkasa pike me se abusia efia hayesio me papa wo so me so je ni ba na me ati wo na wo be company semo me be company semo atra wo you don't mention my name you don't mention my name I want me that wa ha edu wa di me bo money wo see asana me kana ide me say I say enkwala de na wo keka nti afa na wo be company de awo de nya botre me mo san be why de wo mu nie abije de nti asa yenko bi de bet baby ya kwaduro no ya kwatwam kura nkeche o kan ye ne ya wade agu bebre ne ho me wale mama ye nguda da bio behind the scenes plan de watwe bia oh ane de ande agu ande jejitu eti na me kase e bi awo e ho no wa nti wono wanko sene ye kwante me de me kan wono wanti kwatente empratwe kwatente na na ko ye no ne wo se getimi pe apetasi kwata bi e de ko mo ba na busu anu na me ka be sia sanka wo me ka we no awo fi se bia me se nyankwala asem no ka oh yes I know the sa we na e bia wo de wo no wo ware ntem what you say yeah ene bia bibi na sa but yan ni de me nwale de okay na misi mu ache o nwale da so si mu ache yes amani ntimi nu da why adwuma it is awo me ka sa nye se bia me ka na se adwuma no why bi oh minim se ne tie bia ne ka se ne ketua ne finfin enchemu nyina mo ba bia die tie ne abije how to do anti asia no me die titru me de babo maro me mfa mo be ma okay mi wo mi nyina so ntina me de babo oba ko die tie nie se oba sebi onya ma nyina ade be oba bi ho a adwin bi a wo de be ba nti se awo sei sani o se mi wonti mi ne mentina yi sa na mi ntimi ne ntina because e bi abia me de be ba eye be awo so ni tu da
Etinya dia me metweama no. That's right. Dia tie no. And I bet tell me masama kyerɛ. Yes, memo hu se me ye bema. Me mfe pade na yi bɔ wo. Eti me yes, enye si. Me ma wo me control me sa. David me ba wo control me. O ma phone call remote na. David. Na bem kata tie na oba be yo da sɔre. Implement yes yes. Beda mat yes yes. Awo me ma wo control me sa. Dia tie ne madam fu bi enche kura me fa nse be 2 years ni asafo. Ye wo mo ko ware. Awale wo mo ko ware no. Na be ma ni sika. Oba ni sika. Na mum oba the pressure si be ama no say ye nkwaje besia. Ni ye nkwaye wedding no. Kofi omo ye omo do mo only to amanfo so. I did disappointment. Be de pa na ga ne sa anyem. Oh, no mo mpese ade no ebe pie na sa ade no abeye sei na. Omo ko ba obesia ko ya sa ade we. Be man say me nka say me wosika sem de be ya sa ade we. Na wo ba na ase nkwaje besia. Me say Kofi omo wale we no. Awale na ni 1 month. Awale ni gui. Oh, asafo me na sa kwala na mete. Yeah. Enti me minim mi ko bi. Mani ya gani ni. Oh, enti mani bi wo ha. Sa obete wase la lai. On tiase. Won tiase da. Wo kan sem e bebua mu mienu nyina no. Enya de obete ase da. Enti awade na e nyina bebrebe no me de e mani mu binum dodo na ankasa. Ejina ma so. Okay. Eno mama awale no. Me more necessary demands. Yes, obi wo ha say me kana se wan tiase ade say ne na me so me ye de ho bagim sa. Me kura mpema de ayi dada. Sa na tie. Oh, ana second ebia oni ne wo efie nyina wo dem. Ebia o pese ko baby. Oh. Baby. Na o pese. Baby pike. Ebia empa so nkomo. O pese obie mu. O pese mu bie mu. Na o tese mu. Mo. Na awose ne awo etwan me o ma menye. Enti so o ma menye de na ese ye. Me ko be fufuro. That's all. Etinti ase na enya dwuma. Eno sare tie. Awo aibi. Unim se sa de no eyade a etete normal etete oba ne be man tempa de. Eni kase pa ebi. Ike mame nka se minchiro se oba be ma pese wone wo da. Na eba ne ko ho na wa ma na wote ne nkwa na so be 10 years. No correct. Eba bo kra. Oba besia. Se ukunu eba ne ko ho so pese wone wo da. Na wo deny no a. Wote ne nkwa na so be 10 years. Ebi awo de onim. Awo asempa na make kire no. Eya no kra pa. Oh, enti abi me se ba se me no dem. Na me pesa de we na so mfa ma me a. Abi. Ele won kwanko. Ada won kwanko. Se meti mani mama wo. Na okasa be na bakasa mo mefi wo. Kasa bay umfi no ebia asem na wo de kan wo de ban se be bio enyansa asem na wo ka kire me o a me fa bebua ne mum se be se me nya sa adwuma na anya pa de lalai ene opoku mfa nku ene de be ye bia ensei de bia wa bre be de nsam yi ne ho ano wodi adai wonkwa na akwa adwuma wonkwa na akwa adwuma ena wonkwa so na o dabi ade ne de eno na kan bo mu ma bibia ye fe enti se ba samsi me bia mu a mame mi. Okay. Na mi mom na bibia emano edisano no ubisa na mi ni bigura na me forso pe bi ma what you say oh na say emano mamu biam wo mu biam a na ma no biam mo nso nsam e de mo be sa wo ka dwom de a ene ye betena pa ewura bi kan say wo say men these days are stingy and I give you guys and say no they are not stingy when you open your legs they will not be stingy because there's no banker yatumwa ye investment wo sa enti mema no bia aye first aye twan no da bia woni ni kunu ahifiera yakatum no so ka ho konto kwani nyina no dodo na agina sa ade no dodo na se enipa tana emu 8 aye sa anya wade akura de se me nwale okwa na se me no ye yi a e se da bia ma me dwam
eso ma mi dwam ne se wo no se wa wade a yes ana no ba te ho a de bia o pese o ne da any pass the bomb o de o ma me but o de bomb tiri mo ne kura yes because no me na me dem se o pese me pia bonten dia na me ntra wo kwa nche dia pike na wo bekum obi ba wo da bi we kum se na we ahia ahia awo we ahia na se wo yire no da bia bedwam medwam 7 days a week wait asama piketi wa okikan ya moti wa mosirisa we asama okan eni hwan asama okan ni tini ni nine way ni tini ni nine way what does send a wuti wi ase dadine se dabi o eti apart from sex no dabi me no ti ya wale mu bi ma me no ti say ya dai upa me yam fa dwene shad dia e ko kanya me so se we na mama enya dumada control play na se na se obusa we yin sex one farm mountain asem ebi kura no hodoto no na you ask the reason why pike de wo kan na se tia monti ma na sin na sa de kan I be the me tia me ka sem bi a kire wo na me ne oba bi wo okay me yare serious me bra two cars so the family hospital na lucky say girl if you school bantem to be na me da ho afifi ate me ho pepe me ho adwe ba ga ntrim na ga ETC me so aha me bra be afifi say tata e ga se ma betra ka man fan hospital me so me nyanko ho ato me ho ato na be fe na be ka tell me say wo ne ho do dia wo ya ho do wo dia wo ya le na se wo do ho beto but obi so do o mani wi e ko meje enya no kure enya no kure so many things obi na sa no ma no ekoso a awo de mapike kasa asama pike kan de o de atama wo kanye asama de nye awo misra asam ni nyina no se mo se oyoba na na oba matia se ma ware se mo ware yo yeah ade betim dia wi ni be ma okay eye sa no ma no ade betim dia wi ni be ma ye fantata wo de o de chorus wo no anya o no baka se wa bre Kevin misra video bi no fato so sa video ne bla abrante bi na se wo ne abrante na kanya de obedwan abrante no Kevin fa video no abrante na ababa to share so wedwan no wo video no abrante ni ene wo ba kwa wura dem ejomu wura dem na ase o hagi ne kakra omo ye romantic scene bi kakra say get ne capacity wo so chen be ma no ti amwa na kono kana ho ha no tam be ma no ni twa na ho saa kwabra ne di ne to pasu rida no so a uja fa dwane wo ba besia na gire be ma saa no wo be wuro no ho amadwuma akoso a ke wo hwe se de si peja aloro a me wo so twie ibreminya okokora na se wo na se wo tu anya de anka be dwane mi dwane na se maybe say na wo pe wo se me dada asase anyanwam biko we no unim se gewe wa mini be manache enti awurade ya dompa na watimi dina be se dem ha na wu dwane hwe awo awurade gay romantic what say nani ati ankasa when WhatsApp na se wo ma se bi na nka ofe se bi na ye se na woni ne tena wo doda bia mo be sere saa enti we mo se ne nwa wade da bi we ni je ha we e kan no a wono wo pe e bia be ma ne so pe no ma ba wuram da bia no me ko so ba pike yen ka no krenche nipa akoy wa gu mema ni maspa wa ande wa anya de awo wo asem bi ka o abrantie dwane ye nyanse wo mu se wo be dwane e de enti na wo se wo be dwane etinka wono ni duru dem no wono be ma no e na peja wo ba ni di ni twa no ho de aka ne o se ye na wo ba peja wa mo wanti wanya o peja wo de wa twa ho kakra wajane ada wade ne to ono wo so obebo nana won se ade bia be ma ye ne nko a wo ba akoye bi no be ma refuse wo ba we ye refuse of sex be ma refuse wo ba o ade wo se be ma we ne kokot we no wo hia so wo be kireche mo se me kope be ma din be gina na me busa se krache adi enti na wudwane ye
PK for no Syrian Kwahoma so. And I make her say, eh, dear, Obano. Yeah. Wa Bob Bemana to watch. Okay. Eh, been so another man, a 2 quine. When Chelsea were 2 quine waba. Because we were fan of one thing. Okay. Now here, a dining or banner die. Or banner dining. You wouldn't need baby. Yes, and your Bemana die. So Bemana die and go in your dining hall. It was our band, the well, but as be meaning no. So I'm pet baby and far. One guy, the boss has sort of no crown. Then sanka, night what now? It's well. Oh, the dear my brother will done you know because when you say your banners be a bar party me at Tamu say at all. Now what a radical way. Now, Yamisi character again was to the water power. What Gamin yet nipa be away from you. Nimuodu, yeah, Nimuodu. Anna Gan so here when Majumane. Sakwana has said the BM said Aquanam so how of Funu. Wafunu. Aquano have one funu when she be said that. From funu, not when she be said that. When you are brother so. Abrun Zuntra. That's right. Yeah, go on so kakana. Kai! Where your friend run for your life. Shaka, you're not Tom Panaso. Ababa one about run at Tadia. Well, Johnny Janatadio. Or as I watch another. Debbie, I didn't so crowd, Bemenson and Kauro. Let me can't do it so. Or to the town on a set. Banu who said, Obana adventure. Or no, was Obana. Now, when Sanko, we have a raw banner. Debbie, at the end of tennis, let me run for my life. Now, Doctor said to do a analysis, we not saying the course of love making. See, do them and Mawa on the chain. I was a young Quahman, and then come ye did is a dear Panama where go a dorsal sano. Personal experience and near me share. Bibi ne Mawa, what do you go ye? Well, Tim said, I did not fault. A bususo, Ubia Quawadi be when it chia. Oh, I didn't be a was a watch there, not one I share no. It's me the issue, dear. Yen share na yen from what yen ho 0551931931 0548931931 mamenye birthday we ansana yakọ ahoma so Kevin mamenye birthday we sisi ana ansana yakọ ahoma no eso ai mamenye birthday we sisi ansana yakọ ahoma no so ye fro Enoch the fro Enoch nyewo krom Enoch nyewo krom we everyone kasawa de nyina systematic press and grandson also mean country was say enne a wodi wa wodai oma awodapa otumfo nyankopon entono boase enhiraw na onfa free adumu enko adumu Enoch nyame mfa free adumu enko adumu onye okese wate en grandson man nyina so ye tiam systematic birthday no meto afra what me see birthday we dey me medi pa enti Enoch systematic say nyankopon hiraw na onye okase enkwatenti ahoni wom ena yesre nyame se onfa enombo yenkwa homa no so 0551931931 0548931931 hello Hello. Sorry. Hello. Hello, Minister. Minister Fashion as for a month. Minister, Mamma, I'm not anytime being say. Answer your bewu penny question. We are what a colonial afforded that. Nice one. Inti, anytime be a extra, a can't seminal, a ya woman guy. Which most a penny be pa, Jimmy, since our collect me children. Oh, yes.
Senkani na number ka sama me ka telo. Minister man ko ma asem no so. Wo de me sorry am afro ko asem no so. Me se de na ti ahiti wa ha sei no senkani pa ne gina mani mu a o. Minister de to so bi ehwe o nse emane obi o ha se emu ade. Yeah. Ade bo pa o do bu ni kunu pa se oni ni kunu e de bobla no oni ni ye. Esa to mu ade nti ni kunu echeche no kwa no kwa no ane so wa ma ne ye den eko. O mu ni kunu ana bu no mu ade ne so san di pia bontin won san bu bi an so ka me bla ho. Yeah. Ke ta to se ye me a ne dawo. Ne ma ne walu biem. Ana se ye ni ya be ma ka me nye de ne ma ne walu biem. Odo wana no kasa kura se bi obe bi obe ka kire ni ema ni ku ko enfa be fie biem obe jaya wale no enti e se ye no kasa so ye hwe ni ye pa ne ne sama na sa on patrom o me bla ho e wo empatrom e wo fie na wo ye program ho enti ni sa akonya e se e se ama na esa bebre na me bra coach ene ne yere ne tia mo pa. Nice one. And come on, the idea go on 0551931931 0548931931. Hello. Hello. Yes, sir. But you didn't baby our cassette. But some of the program today. Opening but was so mammy too. Okay. Me pacho me da papa papa. Papa Piquet, oh, man, I'm coming out to me. I'm still with the answer you was said, yeah. You want to see you, Mama. You never be Mama, one come on, but again, come over. If you want any yet, and I'll soon warm my breath, and I'll see my breath. Oh, Nyamisha mo program nyamisha mo pa nyamisha mo no kan ka tell say the ideas will be ban sex no why Mate I was the ideas will be ban sex no enye sex nkwan ideas and I mean sex nkwan ideas will be it will yiri mount sex na okogina bontin kodidi watema e be ye wo de okay e be ye wo de I was mo yiri nyina na mo de sex na ta no de sex ka ho betenye no nkwan say no munyai mumiem yo ebebiem mubiem kura sei na musa miem sei ebebiem sei kitwe na asoma me kan say oba se wo pese wo kunu wotena se cha men time kame emfa ho kame no ade amoye ade be ba ne kon ho a wan fa ma no ba twa wotene nkwan na so 10 years o na ade be ko ba no so atene nkwana they were turning nkwana so 20 years emma cry no because say be my per sex no wanya some reactions be economy so when ni the same thing happens to women emma the end times too dem na mom 20 yes the same as I said bad sex ni dia da bia na man na say emma so a minister emma so the sex ni come man papa me si mema omo no omo yire no na omo do so che ma omo no omo kunu no na minister okay tom because mema wa access so betimi apie oba wontimi pie right bra team we o yire wate wana otia we no da suko do sister ukunu no manan we wo nso wini bi na wo so wini bi why na se problem ba awade mu a relationship mu a 70% sex etimi solve be ma wo se wo din se kura no we ye hard account for ma ni sem nyina kan ti this is wa ama mo se wani awu sei minister say this is wa ama hello original IBJ Baba SK Poland nyamene hene na SK na wo kwa da so bare a utimi wura mu saro hello SK oh SK atiato yi hello
But who didn't baby of Casa Free Papa? Because I'm not working there, no. Because I'm not working. No. Because then I work not for but they didn't home and it's idea. And you see me near now, we are generally due to see them more. We can't ask them at then I said, they coming here. As we be another. Wow. What is it? Matthias, your pa. As we were, then you can say, if I get be, get me farmer. Again, who fit with JCB via camera. By the be on the one by the one, cancer of the government, and we can eat Obama or attack on us. We can eat 200 cities. As we say, 300 cities. The minimum come back and one of them is only so here and Pesa. We soon as here and Pesa, and soon as Pesa. We see a feeling check at Yaba. The fair, the better workers, and number of workers. Who give? And so can you imagine and the menu? We can never send a warrant. But that's for the quality. The new quality. And I don't know about Casawa. You're beneficent and coming. And you're the Diana made and you know that. But the question about that, the president Kennedy, also the money. Sana was the workers of Opa. No, she didn't know. Okay. I know. Sister, we know the work coming. I want you to be good news. Oppressing dear PK can you know crab home? I want you to be doing a sister or pound the home for. We give a few piazzas in the hour. I want you to be in an iron one. We go on one, you don't need it. You're putting your money into this one time. What is Mate, Nyankopo is be so rebel. PK the assembly Bakurimo. Hello. Hello, Minister. Mammy, we didn't baby our casa free. That's some of the Elena Cataflash Marcos. Mammy, Chewa no pay. So, PK, I say, Sunday was this crown of it, so the PK actually. Didn't only PK actually booming to the moon. Minister, and say, I'm about to one far more mile with your fire. So, and to buy out the man, no. And more. And why you're PK, there be almost submission and no submission in the Tueno. I will say, one only man in Shasino. Sanka, a year in and Kaya in and coming, yeah. That's where PK philosophy. What for beyond? Hello. Good morning. Good morning, but you didn't be our casa free. If I'm a fear for me, Mammy, if you are mean, you want to pay. So, more and then a ready shroud so. We say, and come on, somebody come a story. Wow. Now, the same me see an optimum, some even the person in our system. Now, we never imagine if I necessarily being any age before. And you know, not a dear be a little recipe, even if it's done me, and then no go in my nose. You know, I'm I say, the Biana Moyani Bian and fine, you know, a woman, Katamagi, and then when I made it because of say, I didn't have any Bian, or no one, or any Pabana, and I made the machine owner because of foul. Now, at one moment now, I was seeing a cast there. Adia, we will do a reaccident now, but that will be a my suit. Let's super fancy and more. As soon as they are a set of beer, I didn't see any young from a young your president and Sienna after you. Because Santa,
You agree to within the one and can be Macum everything. Before I now, a 1 woman, and my father come at 7 minutes the day for our people. As a piano movement, and then in my car, Nessa, Oba and Wasanjo. what happened? Oh, and now, Miss said, when now, say, so we said that a coffin will be there and French imagine money in her son as well. Why now, what other piano? Young more, looking at the I didn't charm of Madame Sidney. Nyamishra also. I will say me topic is on Jimmy for. Or Babasia to me in the Sika support. I although a Unyami be our bonnet pie and wet you. Bema Catatie, a member said ye see a member, but you couldn't da form Brennan once a mawa. What castle you Jimmy for? One Jimmy. One cut. Who says it's a yadi? Kawan Suya sorry car. Yes, one bow. Hello. Hello. But you didn't baby our Casafi. So we're doing another picture of Casafi Western of the Hiyoso. None of them you are not paying. Yes, so far, normal and my relationship. Okay. That's how I able. Okay. Many dear, a Adamians. They say, we are by now, you're Bema. Uncle, what they are. Your service, no one I'm at number 1 city. I say, more age, you know, I was with that 1 city. Yeah. With this 50%. I say, from so bad. Or several more communicating, now what's the more and you learn, you stop and you relearn. And then Mama Yana saying, say you or whatever you get them. So I didn't say learn, stop and relearn. How are you through? Now the more one can be and talk about adding my back say. Obedient from so atom and mostly near Emma. Yeah, the more about obedient from so atom. I can't say, sorry, and I'm a power so. That the more by the it is a more who said the way not about it all good on so your Pasiana with Virginia. A bed things are in a bit to me upon a name. It depends on a yes, back and about home a good on so your Pasia. And now I'm making my answer is not fair. No matter how much our man says, certain things are really our name. Nyamishra pa, Messi, and Yansanina, what you? Quasiana, what ye? Says I can't. If our Quasia penny chally, oh, what do you? Off of you. Hello? Hello? But oh, didn't baby our Casafi? That's a because it's to the fight. I go to Mammy Tio. My idea was Mamma Kay, and the next kind of grand say. A dear pa and more while you see I a friend I am man. A man people home or jumping. And each year or depends cough, the mother nearly edge, maybe about Shamano. The movement I will let a person better about our community. No way, child, I am a lina. Anything so man a little. We need to see the man. We share on the now yen and 10 years of yen and I won't have a man. About you, Sabon. And that man is over no more or not. And you use it, your man is your share my mother, and you use it. Wow. It must be any man. Who will leave ya? Your mamma, yeah, my bear at the trail, the moving night. You can't move it. And the man is so much time a man, you be out. So you didn't hear me be a one adwa. I am an idiot and yes, from Yammy and yes, Mamma, Madame Master. Yet that's CP. Debbie American said you must date your spouse after marriage. Our dear now, our corner. More we are Sandy who couldn't no son or yen and son champana. Obin Tiasio, near Mana Namo Yeno and Panatrim, when yet the chance, sir. Opening so young, what we are was ties, and now we use soon honor. Coco upgrading near Mo. Get now what did not quite if you say, you know, and you know. Familiarity, some now, a cost of honor, and your mamma who know what. Hello?
original RBG Papa in SK Bullets. Name and That's right. What's coffee room? And I didn't Sandy what. Nice one. I'm a baby. I would attend prayer. Was so because they have been a fantastic topic. Nice. Nyamisha also. I may encounter Papa. I said when I work out, I find that we in the past. Now, when you're fair, now one saying you money. About our level, Papa. I got the we in the past. We are Bema. We are bad now. I'm offer any young wow. I won't say new money. I will be able to flow. We'll be able to trade more to one of the one more trouble. One will send you money. I am for party to go. I'm a day. Sana while you went here. Yeah. What baby or son of us and to my body, my different on Siabo. I saw a apartment of war. Or body say 4 months, 5 months, and son of a son. And for both of them must be another they share. And I did not understand what they share. And the ambassador won't any crew. The same thing, and a Beman, so a member of yes, Beman was one part of it. That's another day. That's another mamma. That's another day. What the Piemani, Papi. The Wupia one town can say, Wupia shop on to come the Papa. Well, you won't go what you are washing. You wouldn't. Number what the money day. You can supply. Number what the money day. It's answer our dear, tell me, son. Our dear me, a quarter, what you. Our dear, you soon, you, my dear. So manu anya dre e wa nyane agoto obate na u ti agro e na nye se kwa de wale tu huni u kaza u mi pa toka ye nya to mane de abo emu aba na bodo so o ni to abo mu na so ku pie no go hu aba wa hwe mini skirt wa tu na no wa bo ni ti ye na se kama o da fo oba no agu ogbon bible ana ba go ha me obi ji me ko bi anyu kro e to mane bo mu no sane ku ho ye ba wade na ma awade no ebi o kwa the battle of the wukuru ba won che won paso a wo rian from papa na wonya kama we from eku ba nya na oku edi wo nya na from eba no e from poni a na ba ma tu actually that's right nya hu kasa ba ma awade no atra wada ama awade jare ne awade kuo na ta so etumi asu ni na ya sana mana we also for SK Bola na mena hire woni nyamenya juma na ba bia du ke ba right, what pick you be mama for no last on hey and then you pick up for some about hello yes I'm but you didn't baby o kasa free Sompa phone ye but you also I also mama ntunka hello but you ntunka kasa oh na me pesa me fan but them say on timinka right abusia ha na brebe ma kwan na ye di dwumadie no asie awofo pide odi agora betre ma na bodondu aha say ye bedi a personal hygiene ho nkomo ye bedi ho nkomo mon kai me next week nyame yadoma personal hygiene na we say ye di ho nkomo emema no mo bossa shots no ya mo